2016 award winner asem ne yakin akuyafo a wakɔ afuom aba no wabrɛ afrafo a wakɔ epo aba no wabrɛ adwadifo a wakɔ adwom aba no wabrɛ adrobafo a wayi gears a drive a na wabrɛ afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka gya hwan wudware wie na wo de Dawood ointment twitwi a wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni me kotodwe nyina wo sisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na do wontam Dawood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchine beko. Era me pacho bra na me hwa de wo bag ni. Bra aden enen so biem. Hey, time heba me hwa ya me ka se yi ba kun. Ane wayi me ensen. Bra sanya time heba me hwa esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada anofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3-day malaria yi bi ansa. Se o time heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA ahwe adwadie nkrato yi mu agi atomo se eye. OTEG 102.9 FM. OTEG 102.9 FM. OTEG 102.9 FM. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Enti sabasa wo kwa asori a bayi no yende. Meito. Uyito onfa nkwa asori. Adenti na onfa nkwa asori. Me de kwa asori sofo ni bi hu. Nti ya no me ya to ne kwa me nche wa asori dem mo. Onche na se wa mfa nkwa na se wo bayi a sofo hu se wo bayi na wo ba we ya to ba bi no aba. Sa de wo hu. Oh yes sure. Bachai. Asemba badabi. Kwan ma wo se tumi no. Bachai me nana. Kwan ben wo fa so a wo de ma wo. Bachai de fe aduani. Kwan ben oye ne sen kire me process no. O de fe aduani. Ma me ta kodi fufo no. Ben fie sei ni. Bachai che na mo be 17. Now we be 17. And as you see, I wo 20. Nti ben fie mi ensani o. Bachai. En wa ye be ye no. Papa we o te huhumu bola so. Bachai. E kire sen kire ye mu kwan ben so na mo fa ye no. Bachai sa o ti bola no e checking o kwa adwuma e sika e check e won ho. Asemba badabi. E twin sika e twin sika. Mo twin sika. Bachai. Enti bola na wo te ano no. Ne dia. Ne dia. Asemba Ani ese ngonyeska. Sa bola di obi begu anka wo na ye begu no. Wo na oje. So obi ba bola na ye ye die ni a check. Ti die o de o twetwele ho. Na huhumu toilet wan mo ne ba so. Eko na ekuku. Asemba ekuku. Ti abaifo ne koja wo mo nan wo so. Bachai. Eh, na mo ko be ye mu amuja mo nan. Eh, mo ko bola. Bachai. Edi en ho na mo ko bola wo. Ye pla baby e won. Ya sa ko tu egu. Nti tugu e chieska. Nti de ningi na be ba no ne dia blood o chire no a chire. Nti mo camp aprapra hunidie mu a mo be ye no na mo dia kogu bola so. Nti mo kwa papa na mo diska na mo. No ono nso abeye 6. Na ese ono na adwuma. Bachai. Asemba badabi. Wasana babiem. OTEG 102.9 FM. Asemba badabi o. Asemba badabi. Asemba badabi o. Asemba badabi. Asemba badabi. Asemba badabi. Asemoba. Nase musubi na kaya minyami be ya fi musuyimo. Asemba badabi o. Asemba badabi. 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 Na kaya minyami be ye fra wo yi mo.
baby. On Tech 102.9 FM. Wabo wasana baby. Wabo wasana baby. Within the 102.9 OTEC 102.9 FM. Me did the KROBEA, Nana, Yao Asante, Shannon Son, Yaya Dada one, me say a yard, a sayard, a free to other, a Sifiada, don't go, because you know me as Sasso, and then my bed of voice, a one, a send by the she made you for Abba, now I will take 102.9. I want to give you some Nadia Hinsha, still one no kaboom. If money don't pay, now what did she get? She told me, say she got on away. She got on many better way. I said, Robert, don't date the baby con the mail. See the baby don't come again. You don't forget back in the days. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I mean, you want me to easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Area sanet here. And now ya tiway some yanina. Bia bia ochina eya dafofro. Area yama yan hana yama yan honswa kwaba. Yamba obi biara wotie ye na wo hwe ye nso afrinsia pa. Eba 102.9 FM Tech FM so. Area ya sanhia bio. Ya dia semba ba debidwumadi no na eba abesom. I've the enter okada for me to my adia ba ko esafata se nipa bibre bia hya ne nso. You believe and sese enaminia. Adia sese wunya kukodro wo ho ne se de beye bia. Adia beche ochina ye da foforo enti esafata se wugimidie gimidi wate sa wo hya saade we nso a abrabo bekoso kama pa de ama o enne sabre yi a ye kasai obia ni danisuo mu a enya asem ketoa ninua bia yi na makwambone so a na enye kwampa so o enyima no ano ehye enipa nani demu a o super enya asem ketoa na wo behwehwemu no eye de bai ho a ebra ne nipa ne wone de no ka ne hokwa ne hopa o da ne nipa te ebra na bibi woni nua ne ho no ka ne hokwa ne hopa but the net day ni nua ni enti wase mimedwane afiri wonchen ewiase sede bia wo bi ya medase a enye se wo honna ye ne fenti no oda wase o eye bibi a wanya de afiri wo hontia enti sekina wanya ne saa mfa amano a de beye bi obedwane wadam for no onfre wo madam fu bi o wodofo no onfre wo medofo bi o
wunim die ntia sane na wunyama no enra no sese ya nti sa bio enti wan fra o medofo bio nanso sa wote sa ade ba ko asa fata sa wo hya ne nso ani se wiase abrabo a ya boi ebre ye ni nkaso enna me wo binti na wo ban me a ebetumi aba sa kina na menime ho hwe enti sa abre no wo betena me nkyane ana ade a ye fra ne odo no wo beda na didi a kire me ana wo bedwane o ma me nkyɛn bio o ma kire me wo doketo abi kura ba akokora sa wo hunu ebasa na wo hunu sɛ eye na wo wo bie nti ɛna sɛ nipa kro no ɔka ne ho ba ho ebre ye ni nkaso ɛsɛ sɛ wo hyɛ ne nso sɛ de beye bia ebre ne bɛsesa eye wa sa de no ato wo ne sɛ fata sɛ onya kokodro na wo ka kire wo ho sɛ ebre sesa ye beye bia ebesesa enti nya kokodro se enne de wonam mu no enam se ebre ye ninkaso nti no ye beye bia ebesesa se wo enne wanya bia aboa de woni bie na ma de woni bie ni nso nya baabi panyina da kina bi se woni bia wono nso atumi aboa wo de wa kaka wani wa Ghana ha ye woni pa binum ebeji deepa ene wo pesa ankrofo na wunwu obi o wunwu obi o eno kire se ebre ye ni nkaso ye wo obi a wonya bi pa wo Ghana ha ya se nipa no na ne ho adofo ye bebre enso sabre ya ye ka se wo bi eni ne hu o enye se ne ho na aye tan enye ne ho na atutu akuro eye de na wo ye de ma wo no mu asesei ema bi onintia Ewurade Nyankopon hu ye mmobo hu ye mmobo 102.9 FM Otek FM so ni akra aba ye ni KROBEA ebre ye ni nkaso sa na tie enne mi wo bie no oben me akina mini bie no watwe ho afiri me ho wiase no se otwe ho firi me ho a eno nkyere se me nsumi nkonkoko me ho dabi ese se me nya akokoduro no na me ka kire me ho se ebre besesa enne ena ato mi se yia enne ena mi frantomago a enne na me ho ntade atete a akina be hye suit ni bi awie ya san chie bio akwa me da se na we nyina eka bibi kire nipa se bibi wo ho enti nipa bi di wachi na ade ani ni ho na nipa mba wa famu a eye kasa eka bibi kire wo na eno kire wo se ese wo hye wo ho den now the way a man sa otimi survive a ekwan be na abefa so abetumi atutu nan es foforo on se kodu nu kura wo ne de eno ene beba kodu no enya brenkoa ne kura wo de a onom beba eno ene beba ai se okura buru yes na watu agu ho enkoko no ebeba bebre na enkura ebuoni nkura na yo nsase ya na nkoko ne dwane dia no mba beje bebia ni ho na mom say buonu fofo sa be kura won nsem bie mu a ekwa be na befa so a obetimi ahodu sa buro no na ntimi ntom man kokko bebre ono mu a ne bedi kono yes na momu mpe woni e bedi ata ho good enti se bibi wo wiase na bibi free won sa eno kire wo se ese wo san hye wo ho den na wo hye wo ho den wie na de ne sa ba bie mu a na kire wo kwan a be fa so a obetuma yusu sa de no good eno nche se koku ho eno no enche se ku ho na mom no kire wo edu akọ different worlds yo ma wa dream wa da ho kire wa de yes na ma wani ada ho good ti na pene se be ma hwiase a eno nche se na wie ya no da bida ese ne ena na wo bie na nipa di wachi ena na wo ho oden anya nipa ba wo ho na se ne dia wa ye mre se nipa se okwa eno nche se na nipa tie se wo nipa so da ena ade ba konso ne se obi a da bia woni wo kasa no o ka kire o mekọ yes mekọ jano mekọ jani yes because wiase no enya nipa bia wo so da ye hu so shatare fita bia na e bofo so what you say so so da ye na hu so bia shatare fita o da ye mu a eno nche so hu bofo etinye obi a so da ye hu so shatare fita bia na e bofo good obi ye han bofo keke okay obi ha obi deceive oba hewa adwena he good eti se hu se bofo we oye bofo pa anabo of money
meda say adia ba ko esafata se nipa ehye ne nso no ene enipa bebre da fom enam akoma onyaye odema na busua na nuanom odema ne wofa bi odema ne namfo bi empo wono ane yere ana ono ani kunu ehode na hwiase no ene nipa no oda fom enti wo sa nipa no adia ba ko esafata se wo hye ne nso ene se umma wa bemummu menka nkyere wo ho se sani na me wo bie de me yede bu abusua ene hwese me ho akyere me a obi amfi me menka sa asem ne nkyere ho we dia ma mentina me baabi na owuo na mefa me enka sa asem ne nkyere ho ade sefata se wo hye ne nso ene se ebre ye ni nkaso ebre etumi dane at any time de hia eye modern ma wankasa obebo awiai yamamwa ha sabre ya ye kasai ukoye YouTube ne so a ye wo owusu bana hene e wa ahoma ne so osena na ya KROBEA ASANTE awie nyankopon hira wate sa wo ba Yabnash pharmacy a ye wota kwa makura ene meni me manager eni abedwafo no nana ya bode mu ha na udwumadie no ye hwe wo live ye wo free mind pechi number 2 atiase ene wo se akra ya KROBEA ASANTE nyankopon hira wo I salute you wonu apamfo madwuma pa eni madwuma de a mobo me maami adwoa moa pechi number 2 dwom hono akra onom mfa oni agro Antonio Pon osena na ya KROBEA ASANTE we are very proud of you wonu apamfo montonkoso munkejengum na yenso aye wa amanone yetamuachi Argentina fo akra yemfa woni agro ye wo Mr. Otin ene wo kire sakra KROBEA awiema ha oba Anavon Fashion Center e wo kodie nzongwa nana da ye dawase ene special program sani washa ase no e kire se ene adusua no eye mo afa ye wo Chris Lamte enso wo YouTube ne so bi ene wo kire sakra ya KROBEA ASANTE ene awie mani age se mahunu wo YouTube so mani age se metie wo live e wo Oteka FM so yankopon hira wate wonu wapamfo ene da ne da adusua ne ade kira mode babesom Abdul Fosu Malik Mufti Nsunie was a very educative, very fantastic program. Nana we loud and clear. Obama so adubia Wapco filling station ha. Nana yensu ya boadem. E we say adia ba kwa e sefata dia wokan jidie ehu hia. Se nipa enye jidie ama ne nyonko nipa. Nana ede pa. Mustafa Said en was ya kra ya KROBEA bremi abusuakuru wafo yenso ya boadem. And every year, Shamon live, ya enya asem ketwa. Yankopon hira mo pa wate. Na me papa Said Kese, any Auntie Mary, na na wonu nyina abadem. And every year, onomo Shamon live. And so ewo eye YouTube ne so. Okay. Yada ma say, baby biara owa utie ye. Baby biara owa o hwe ye. Aha, eye utek. Aha ya 102.9 FM. Aha. Ene asante nyina ahohwa no na wie isia yahia yi no kwasem ne se ye besua de na ya kire ye ho nso ade ye de aseda bema Dawood Scientific Herbal Hospital onomo adarumanti ena Dawood 360 capsules Dawood ointment abedafo se wunya bi de bisra eno numbia eboa nipadua no emegina ye wo time herbal mixture ya KNG fo ene diaba etidi yade na dupa enie Naskeba Clinic eye ultra modern herbal clinic eno ne age atumwo enti sa wo yade a aha ne se fata sa wo ba agbeve herbal fo yenso yete yade no ase hweye na wanko chinchini wo de braha na yade no yente ne tema wo Coffee organic tiger nut powder atadwisam no adofo ejetuato se wunya bi na se wudi a ebeboa wo ena abe herbal clinic oba tampa abe wo se watina bre wo de fa yade ne bra obeje wo weinom ni poti yawfo a awiei ekuta ye se yemfa asembe ba de bi show no yemfa mra mesom oba de atia mi wo ho akra me bo den good awiei ye se ba be sombio sa na ene ensem wo bema ne so papa ene ensem a ano hye ensem a ehu katika ensem a adesua wom
ebi gu be man so pa ye na mpa ye bedwa ena wia yi abrantie yi oni ni nua yere ene tie ye pa kama boy ni wo emfinhia aduonu mienu 22-year-old boy na ni nua ni wo amanone kama enti emfinhia mienu ekọ ne miensa so bia no krache no eba Ghana ogaba eto de bia oba ni nso tumi free Ghana na wakosra ni kunu no ewa akwantuom no mo de na efe wa bia store kakraka edi ama ne yere no eni ni nua bema no ewo Ghana enti se oba ni ni ho a ni nua ketewa no bema ni nua ketewa no ene efe attention na owura yi kire se one wono ankasa ni nua yere no aya abortion miensa se ni nua ne beba Ghana bronya brewe mu oda da ya woso ene se ohu se ni nua ne kura se kan edi dinachi chesi no penetwa no de wo hunu ne se ade a waye no eno na hante no awia yi ode nasem aba se wan hwe a ebi ade ekeka kono eyewua no obewu ne kwan ben na krache no fa so a ono ankasa ne bra panyini o ne yere a wone ne te Ghana eno sori a owe no awia yi ye behwe sa asem no na yahunu asem ne pomasi bre asem etosom yenu pankro no ene mrantie mienu bi akokronbo pankro no estate na kronobo no ankowia yie ema area hofo no ache wo no akra omakuba akọ eye pa omako attack maami bi na se ne wo ma wo ma ana musokuba akọ na wono mo kire se pankro no estate wo no boys ni di moto ye nuoma bi wo akra kan wo hye de ache so de a ya che wa ye beku apostle ko ho na ni hwehwe mu ne di okohu ye nyina awia ye de be so opanyini oni papa bia oya boga enetie kama boga ho asema ba o enam boga ne nsa so ne yere dadwa wo no ne yere nan proi oba ni frim eye boga ne ho enam boga ne so se ye ya yete hwe opanyini bibia ye no oba de akya me papa ya wotu e se me ka se kire no a obe kire ne sen obe ka se de na aye no akura ohwe no a utimi hu se ase wontiapo wa edin na se ne so ati kakra na ase nani nsuso mehwe na ase se bi obi a onhunu ade papa bibisa na mehunu akura ohun se wonhunu ade ohun se wonhunu o ye de na ohun se wonhunu ade se nipa de ohwe se ni a nani ne tu san ene se ni a osi hwe ade ne oni no tu anibo a ohunu se ase eni no to sini kakra okay ampofu hu de na wo papa yi ho me simple me dem hu se na ohun ade ohun se ohun ade o de ne hu se ohun ade ohun se studio ha no se nipa otenase a microphone sisi ani mai ebi wa ohun se ehwe baabi ana ehwe baabi if the producer kra yeah ohun se ebi a okay dey ema no ba we ni nyina no producer ne be ye ni nyina ede ma no akonya o transfer kra no producer de ne de transfer ti ma mi hu se no ohun ade ba to hwe na ni no a se ne ani ne te na gu so no obeka se efra dabi asemba ba dabi na ni ne gu so kama pa yeah opanyini wani efra e ba cho ohun ade oti we hu ade dabi meti hai hu hu me mi hu ba mi hu yi ohu me ba to hu me yi mi hu sunsun mi hu wani dua mi hu ohu manim dua ba to hu me sunsum hu sunsum asema ye sunsum wani so papa onkwa untumi nante me pa cho dabi edi so be nante ohu ade okay awiai papai ena ye ne no ebebo enkomo na opapai opanyini watu anamo bi ewo na brabom ya senka me se koya akwada biewu a ka mehunu sane metutu anamo no ebinie mompesa anyom ne nto ma me okay miwura mani nsan wanya mfie sen pacho aduonum miensa
ɛyɛ akasa den ma me wate aduonu miɛnsa 53 ɛde asɛm ɛna wo a wote hɔ yi ato wo ɔpɛni me dase ne ato me ne sɛ na me wasante mampɔn ɛna me sister ware abrepɔ kɛse yɛfɛ no bibinti kabete si kakra to aso enti me besra no ɛna me ne boga yɛ kra sɛ mbehyiae no ne boga bibia behyiae fie hɔ na boga ne yɛ me sister na me kana asɛm no ukunu adamfo ne wo Germany hɔ ne me behyiae tini behyiae gɛsɛ wapɛ ma asɛm prɛko pɛ ɛna boga ka sɛ o yɛ adwuma bi wo hwim o sidan ti sɛ me kɔma mpona me nkɔyɛ hwedi a ɛne ka me nsoro mu nanka yɛnyɛ adwuma kakra ɛna me se mate ɛna me gye pɛni na yɛhyɛ adwuma no ase me kɔ ɛda ne yɛ lentil ɛda ne deɛ so papa na yɛ lentil enti yɛno mu yɛ adwuma saa kakra saa na efie bi wɔ be deɛ yɛyɛ adwuma no papa ne fɛ no Mr. ASANTE na nsi akora na wo firi mu sɛ fie ri hɔ sɛ ɛma wɛ no go nyina yɛ papa no ɛyɛ ne ma ɛna egu sɛ fie no boga nso wo ba won fa na yɛ nyɛ dai ɛmma ɔno kwa na ɛba to be hu ma yiwa ne saa no kɛ sɛ friend sɛ wapɛ baako enti yɛ adwuma no yɛ pon ne kofie a ne yɛ tuka na ne mienu ne aba site hɔ nwumre na deɛ ɔhwɛ no wasoma ne makɔfɛ na yɛ dai ama no na ɛda yɛdini kofie ɛna yɛdini kofie a ifie osnipa wɔ hɔ ɔmpɛ sɛ obi abɛhu nti no ka ba na ɔdi eti sɛ wo inside a unhu nipa wɔ mu gise wɔn hu wɔ enti wɔhyɛ kan mama mahoro kan ne saa kosi sɛ ifie ofo nyinaa bɛkɔ akɔdeda ansa na ma nipa na ɔbaa no na afi kan num na kɔma bɔga no wɔ na bro saa ne so ɔbaa ne bɛhyɛ kan ni mu a saa mama mahoro ma bie condition sisi ma bie nyuma ma no wo horo no na bie condition ene nyuma ma no saa na wa kyerɛ me sɛ menya no ma no na ɔbaa ne tim saa na wo horo me pa kyerɛ saa kosi sɛ ifie ofo nyinaa bɛ dɛ be wura dɛ mu a ɛhɔ bɛdwo ama bɛde na kɔma no wɔ soro hɔ na agya me soma kɔpɛ baabi ayɛ dɛ ada tiɛtoa so saa enti wɔne baako no deɛ fa sɛ wɔne baako no aware awia sɛ wɔn atwempena awie ɛna ɔsa kɔ hunu kɔkɔɔ bi ofie hɔ abi no tunu sɛ saa kɔkɔɔ no yɛ tuntum na ɔde kan na da no enua pɛni ne kɔkɔɔ no ɔbaa ne yɛ kɔkɔɔ baako tuntum baako tuntum de ɔne na wie enti tuntum ne deɛ wɔde nkia ahwe ɔne na wie okay enti ɔsa kɔ hunu kɔkɔɔ no na gye sɛ me kro ya na yɛ sɛ me de misa yɛ ho adwuma enti yɛ kan bi sia sɔre nkwanta na wasa asoma me sɛ me bɛfrɛ kɔkɔɔ no na ma bɛfrɛ no meso so me hoho na me ni san yɛ nkyɛn tena me nimu sɛ wo mu nya yɛ busua na mamba papa enti bɛfrɛ kɔkɔɔ de ne kɔma no no ɛne ɛhɔ de die si yɛ de minti minka enti na chi ɛno achi no na ta to so biu na ɔsɛ me san bɛfa kɔkɔɔ no san nyɛ de ɛmna ne biu na yɛ sɛ odi adane wɔfa wi na asɛ na san so we ne wɔpa na wasoma no abɛfrɛ no enti kɔkɔno third time I told me and son no man be friend no tibili ko share kan ma me horo ka no kama bu efi on ye fe ne pony kama no sharp papa enti me horo ka no wie ye na oda ka no mu no ana me bie ai gate se me ne ties na koma papa no se na kama na beda steps na se me nim se bie krama no na me de no eko timene kwa me ka se ahuru ma ngro grass ne baako nsuo to a ebekum mani ama me ho so bedin nyame akwan ti me yam shimi a me jagge no se me ko grow grass ne pe me de se krama na kage na to fom pony akage na to fom kokko no ene e pasa wini pasa wa hwe no ni sire mu nyina wofa na we ho se me ho mu ni se e ba sa na amanfo na mo area mu ho efie for 40 sorry say bibi sa asi no na ba boga ne ba me nchen no so fa kwasi enugwase ya aba enti ma yenyi hye ajawusu sa ajawusu am because we carpenter ni a wo boga ne da so e wo hwuma ide ama no
ofa me ni anda ho ni sa ade wi na so ya hye tia mawi we hu hwia na dey enye yi asemba bada bi eti ko bo jawsu pru na se jawsu ni pass ma si ba ho na poni abe dey abe ka no ti boga se brande mfa ko hospital no se me ni pass hwanya am ada woni ni pass ma si nkasa ya tama ko yadma wo site no oni obi ankasa no se na me no obi kasa ya ka menyine number ana se ka me nsia gate wo se bia be fa ba dia ko fie ana me fa toto go family pa ma fie na me no se de kraman city Ethiopia get next again de gina ho ana na dia yes ne go ko hospital ansa na gate wo chira ya de ya je na wonim gane so ya de ne ko hospital no eye boga ni nipa nurse ni ameka na sem ni o boga ni nipa me bibie ni gate man be sa beda na chi baby amoko hospital baby ko hospital no nurse ni a eye adwuma wo ho a eye dabi we ni wo ji na ya na asem medba we ni wo fi opon ba fi a na obeye sa adwuma no wo fi enti wo ye adwuma ni wo fi kakra opon adwuma no wapan aban de no ba fi no ba no de kakra enti eno nso ye boga ni nipa ena boga ni ge kokko na akraman so aka no mo san de ne ko ne ho ye sa de ne ko na kese ye ne kura tu ne kura na dey e koma no to aso opani eti ma me no bibi to ne so e ma ne busa me se fa kwasi ma me ti ugi se wa ma o papa ho na de bi obaja wusu ho ade ya papa ya boma no na de bi obaja wusu ho eti ma me bufu ye na me de me hu ni se sa midwife no onye kraman midwife on de obom pande wu fie ni ade how kraman si wi pa ma me no na se nkede ne ko ji ana se de ne ko kanti ho baabi na ja wode ne ko ma me no na ma me no bo ne pande ba ko na ode do pepa kru nanim na ye nyina ye sa ba fie tie ba fie na ja usuba no so fa kwasi se mo so ba me ho dia na se mo titi na wie dia mo fa ma ade ma me na me fa ma ade nyede enkoda asemba bada bi ana boga na ka kie ne se men o ka kie me se men kan kie ja usu se ye wade nyina ho kwan ni nyina na ye den e fata ye wona ko boneka so ba akoko mfata ja usu sanete enti enya ade a wode ne be ma no na den akoda eni aja usu nya bufu pa ne bufu mi ankasa papa no pema se wankasa enti wode hye no ho na wonde akoda ne baby tie ade ya chi no me da corridor enti boga no eya no obenya no me na ko bie gate na de wode ge na de ekọ baby akọ fand de efiri edi be 2 weeks as 3 weeks na boga na ebekọ se wo bekọ no okobo se sare panel wiye no wa mnani ankọ no hu biu asemba eti won hwa na oba fie no so fa kwasi wo papa we na so papa okọ eno wase wokọ adentina okọ na obi a na mo so krama aka me ko bo panel ba akọ mienu no waja ho okọ nso a won fesika bia anto achi se bia bibi kura happy a ye de be solve waja ho okọ sana aja usu na ka kire kokọ ne se tambia ye fatuntum ni free site de lekọ wo sheke ka mu a na me horo ka no enti mimi ni pabonini me na mama boga no afa kokọ na fatuntum na ka ho eti emaga no bufu ye kasa ni nyamu ge no pema sempa because that we kwatena foforo no obrem woduro kituwa bi se wode opefufu pa tata no otompaboa o mazin ti sande wa nkwadwuma na ye ufufu ni edi eti media nwumre no mete tank ni so saa tank bia ni edi so egum enu obaye no so fa kwesi me ba ho me busa ne kwaso no se sana metie na si ma me adan se me di ayi sebi onua pani no ketua no koma boga no ena masade wono so aide akoma boga na abiu ena se fowa unu se me de me ho papa me ne nam osoma me a even otoduane o ma me de me bidi mintimi ka se me nko ena me nim da so se fowa ye unua ana mo no ye unua me se mo nyina mo gufia obi aha ne dan enti mesrew fache me and again yana be say on tiasie enti no wro
na atade no ama na o skirt wo ram na ka na nka wo ne toa dey atwi fom na wa bomedua na me nko be wro de ho wo wani mo sa pepepe bra na ote ase no sa pepepe na nko abodua sa pepepe nana ene ho na me yire no me yire no na ne buofu na ofro so ka me kra na ja me krokro no no se won tiase ene o se ade amaye no no ya de a ene yaduru ene be ba me so na me kokon ne kansa je me hu ni wiase no me hu bi me kai bi da e o mabrabum asemba badabi ke se me ni abai edome me anaja wo de bufu na okon ni baby asem si no me ne so sisu biem na o ka kire me praise say ade a mama boga na ye no no ya de a eni yaduru ene be ba me so na de me hu no wiase no me ire mfi da na me de atoa na mo nsie do okay ena ja ofa na waduru na odi abre me no odi na de ede ekoye ena yete ho enti boga no koyi ena eka ye nkwa ne ho enti last na me ye adwuma bi wo amafum side ho ena ge no ebra bi twam no se fo wa wu na KROBEA ho ne de me ka se me na kokomu adwoa na me boa kokko na firimu honde me ka se ma moto na me boa o so me ma nya bibia ma papa ne bra na ehu se bibi sa eden ewum ena me de ma de hye me na me te ho na KROBEA se de ade ne si hanteme no na me ka che boga ne se me ko bebia me free buy if you say me ne watra 19 good years tamu me hu wona me buy we wonya 19 na me ngo no enti efa se 22 mu ani enti meko papa na mfi me onu se me kwa ebia meko kan nsem a che na me kasa ya enti ebrebi me wo ho no frɛ me se me mra me kwa no se e dan so e ho no double fried na no si boss kwata sibu ho no onwie ena o se ono yiri ne ma akọ baakum na o de baako ama obi ahan de nko ya man boss kwata no na si kasa enti obekọ na 2 years oba ha obe ya ama me enti me mpa baabi na menyi me nyema nyede enkogu ena am study asma wo kan de sebi yin ya asante fo ma kuma si ni ba ben ne be kire say ni magumi dem anfi mienu na papa ba obesisa obra won hai ana dan no sebi nye no didi ho enti se asem bi wo ho a ka kire me se mafomo wa kana me pa wo chew na se wo kan de emudu ahwehwe maso na KROBEA papa si de wo kan na wo kan na so okay mate waka chem se waka chem nko a meso ha mete me ne bloodnet my blood fe mi sabusu ni twa bros wo hoton ti ma ko papa na mane ti me kwa na papa se o mi enko no di machi o di me ba ifi ti ba to na boga na ireti ho na o ti ho no se boga o fa kwasi abe ka asem bi a kire me na mate wo wuo de me ti nkwa de nti ese me ba na be ti mu hwe ana obusa nse de asa na o fa kwasi ba wa ka kire wo ena ofa kwati se wosi wontu wonyi ni mankogu ba bi na 2 years time wasase sa back na we de yenya ye sebi atwifo ma sika obetie mu yi ena boga ati de waka na wede waka asemba badabi ana wose na akofa kwasi wo wia obibi akoton ana wa odidi watem wo ba wakasa atia wo no wose da bi won fa me hwe na de meka na me de meka ana me sabon so se ne yintu agina ana ye nyina yitu agina ana o se papa no paso bu mi kwasia enti o se kono ka chene se on passe foforo nye de ase foforo sanka ye kwa o se de o ka na o ka ana papa se sente de a wonya me kwan na me ni ba bia me yi me nyama na de akogu na 2 years time say ye ba back o nja me kwan na me de me nko ana o se akonya na ye pen sei ena mi sabon su se je wo don sem ena wode ma akoda no wa wode na to hwede akora na duru je de be ma next time hu se wa ba fia obetu America
no be wa tu ana o hia wa odo no be dey e be kam ntem papa si da bi ye ntwa ye bo ono de wontimi ka sete kwa na asempo ana se bo se o hwe de papa ene na ise de o si ye na ono na yire na ye ba ko pa se o mutumi enti so se ye moye bo dia matna ofie almost 22 years se bo sumi bia man 500,000 kra na me fi se nka me kom anim ana ko fa security kra ko betua ne ka ko be sa dade ma ye dey aka ho ne cars ni na japade nyina me na me hwe so me nye ochima bet me che ochima because obi si fie ho a me na di kwani bia do be ba me so o kasafo a wo de ko jaba konta wa brepo krofo krofo so be fie a kasafo na ohia ade so nim ho kase ni ho a on tiase wa no be dey obeba wo so enti obebo no 150 million na ndi bia koya adwuma na ndi bia hwe nana na dey ama no na ye nyina ye ba ne a ye krase ku bisa abre wa ba ya abre wa si ni sa akwada no ona ya ba ene ase ona ye nua keto awie ba bia boso ni bia so nyia no enti man se sika no 150 no na on fa bi nya adwuma enhwa ona nana ma na wo kwa ya first bia ona na ya na ona na 66 na ono akasa enhwe na nana ye de akola na ye de ema no ye de ana boga ne se wate na sa 150 no obetimi dia mamia time ogina ho no a na wo de mamia e bia na ma fa nkobo bra papa bi amfa insisting no mama me ba no idai andem na masa baba ke se akora ba so papa bi ada asante phone masem ka yes na akora ba so papa bi ada wa pam na yobre it is 150 no o de bi baje half plot na wasi 2 bedrooms me ba na de ne ba ko me so me de ba ko na ya fa na o de ada ya se si ya somo no papa me se matina bia me da boge ya se na me da makunta na no so me hono me da no so ase me pa 20 atama na o mo twen akufa do ne ma ma twen atugba court bi no sa date na sa ta yi na mu I think we sit ada no turu so dey e de ma me 2012 mbe cho han ofa ma hwe ni mu sa makunta so a odi agina mu se boga ni obehwe da na ya ma me no me busa na semo a ase ne bu ofu to trambisi nege se bibi ya edai abem enti na no metwa dinams no dabi o me yabu mi kwase ya ye si da ya ma ye nka ko se da no wo bronu we so ana wo port ni cry gene ha unhu pipa bia na wo ti hu sa wo ye den enti eni me so me wo so mo kakra eni nanom wanimu a me friends wo nan me bodi na botrewa baako ena me ball esuo tando ena me ball antoa ena baako da ye frɛ da ohwim ha me na fidi kakra e kwan no brigi mu a du ha da ho no nwabe se dia wo mo ya me no me hu se omba so bu mi kwasea enti se me wuto boga no fie hɔ a me busuani bia ni ho kwa se o so me funu mu se o de komoche me wuto ifie yem hɔ a the same thing me busuani bia ni ho kwa se o so me mu so de okokora me kwana no ho so saa se me na mabonte ka abo me de a abusuafo funu me fito abonte a abusuafo funu ena me ya saa cassette no ena me de ma me busuafo na Saturday enti ni Sunday o hwa no makonta no dim ni ka no ba na o se abo cassette bi a hye no na boga ne se o mebusa me se me na me ye ya na asa ye editing ena me se o me na me ye na man kan je ne se ye mfa ma ono boga na ye mfa ma ono makonta no wo wa ne menu aba enti menu aba ne bi nko no so ne bi nko abusuafo nyina ho no bi anya we se ha metie no mi funyo mu funu because papa no wa ha me ama me yade ama ye de se me nya se mi hu me ho ano e no paso se bu mi kwasea turu so ade ma me so a wo fa ma me enti mi wudi a abusuafo nya abusuafo ne do funu om de onja ma busu om nja ma no ko sie mi funu no eti di be 2 weeks ma bi fe mi stamp of what ye nche ho ana misale ko tunu se dada cassette ya ma ye ni o na me kwa na se ka bebo amane asa na ma ina so no yaw na me de ye ana me ma me ba no ball
cassette ni chere papa no enti wo ye day boga ne ye day after cassette ni tie no after cassette ni tie no ena ode 5 million ena safwa ni ena ode pipa ay ya ha prod ema no fa asene say menyi sa krata no asase ni dan sisuo ni ya media 5 million me fa sa me ni me fa free ni fie na me den menko dan ye how many rooms 2 rooms 1 room no see ba ko pese ya na we see e wo plot no so but o catch us obema how many rooms o so 2 rooms say me ba no na akwanda ba cross me da we ada ba akum na da ba akum ama mada ho ase eti wode ba say empenifo se bi da wonu ma na otu bia ide ebene masom sika no maje 5 million krata no maje safo no masom minka se mempe baabi odima betena no sebe wo mogu no menche wo mo akunifo ne asantefo ne sebe ahefugu ho minka se ho ye kura city mempe maje na emomu no enwie peye akada no ba ako enti boga na ma no fast no osman no e mana so nti se mani aso dia waye no dana se de emomu enwie peye akaba ako osika ho na be free ni fie ho na mo de ne safo aye de asemba badabi o fa ni no fast ni bufu ye se nyem me yare am yare kura bi kura nko obo me kura okay mesan ba so de akofa asam no e ba ye enie mebusa o question a yimanu straight good ebra ben na wani no ni fra ne shaase tamwa abaya no be fa ne wodura wodome me saa no ene shaase na ye no fen ene me de kokon no chem ni say ye de aduro gu so ye ne say last one kwado so be you president die akola ketwa say the president misru asemba badabi nti wanye temanye okay guy no owu ye de ayate ne se oda oyi ne ho kire oda yim me pa so enya senketwa edi asem no obada ye ni mu aya obeka kire wo akora no na last one be me hu ni bio no me da ho no obeta me mpa no ano sei mpa na no sei ofa oti sebi broni ko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  owu ye no aye kokko ni bi aka ho kokokokokokoko because sebi wo yesu kokokokokoko wo hwe manim saa da yenum na mo hwe no obia nkasa ehwana me ba life me ba nkom mani ti ye me hu ni bio eno ye last one me di hu no dia yete ye ne se sane wo bedome o e ka kire wo se wo bebre ene de keken ka ho de keken ka ho no wasan be dayemu asan ba bedome wo za kwan na so me pa twan eno na ye den be da ho ene de wo ba se me nua ba mitimo se Mrs. Dami se oba na okunu no mani kra ebeko off no asana make you na say na me nua suma city me boni di say antiama Mr. Akro refugee che Frank antiama na juice abre dia u Dami chen dia opede be na KROBEA mani ti tun nanim tun say obi asebe o de bidia ina nanum say brani no sebe you na me hu ni bio iti se me no kase opanyini no na semnie se wuhunu ne se edan ba ko a boga na sie se je na tu free ni fie hoko no eye sisie no asisie pa kwase abu obum kwase apa asama makwa ho chirim makwa mani mu ankasa ade midi kura no se obi anyem se gite kusi simpo a edin obi obi anim ugidi se boga na nam ne so a wanya sa yade afa me be run fie ho na me ho odin na me strong my papa so anko fana sa sim we ya me se me konwa en kai masa oyerewei na me ti fie ho ana omiye POP to me POP no na say ewia ye preprase enti wo pregu ade mu a pan mu a na me maso a na me de fele ekwan a ka no fa so ba fie enti me ko be tie do me ba na oti ho su na me say ade no say bandi wona de chichire yi no ba kwa woni nam na KROBEA na me sum na me twe ye me ni wu ase an na no proi anka yi senkiri kutwa na ono to team o de found team o wie ya no aka kire me say ma me mfa wo ba ma ni fie wo se me de betra ho aware no me mfa mpra wo beda me tua ne ka no ye dey wo ko
papa no asem no oyire ni wu oboga ne fie because wo wu aduan kwanta de krum o se ne na ne ye den e proy said I poison ade no e won na musa no ye born in pan ye ti na so boy and one of the family of the call oko hospital me fa swan ye gene to hospital ye bibia na nyi ne nai proy fa swan na ti modu enti wogidi se saa anuanom mienu a enam nsa so e ma aboga hweye de ga ni bewuo obeka kire wo owu ye no me a wo no me wo dayemu no eno na amwani afrei me fa cho me dwene hu se no Mesa Bauso, Adeshie 102.9 FM. Aha, eye, utek. Papay, ofilise, me de mabra bo, abo for the amount. But, when triamike ye, nasem nina ano no. Ono mua, wo YouTube neso, commente. Ya wa Antonio Pon, ono so ya boga, o Argentina. And was ready a yoga mafia. Nana, German boggers wom ukrum. As someone and the moody hunko a great lesson at the ma the pebibre pia would you. As a man of Azeman Ventures, pronom, and was an anna, Yadam was say, any Dumedia, Dan on the Babson, and ne ye Tiemopa. At Obra Justice, was an anna, the man at the studio. Wonuan kasa ne nam ne so a wenya ne hawu ay wonuan ne nam ne so a da hawu aba ne so maami hira ene wo se akrakrobe ma ha mo am wo studio ho nyina me chiachia mo na me nso me wo Holland ene awie yi me hwam na awie ma ha o mi wo gidie sa mo ho ye po den pa ye fra me gbeve Paul ye dase Robert Belfi e wo Brazil Sao Paulo and was a trap crobia, means to me, Ramo. Then the Moncobo Moody, and was she. Sir, Obibe Woo, Nastilla, Nipan Bedani, where you were dying. No me, I will catch her one sana, Obe Wono, what I so catch her. Hey, any akra, Apano, and some more. Baroski, and was say, a cry acrobia sante, and they are dafo fro, a rading uncle pon aye. Oba assist Waha, or any or tear jasso. Nana Safo Kantanka, of Famunia Grow, the honorable, this web ya, may come. Yet that's it. Francis the Fast from Pong was your Cracrobia, we your best life teacher. God bless you. Then that was that was cool. It was pain. And what says the Accra, we you too much. What say? We knew Tim no, and that must say. Mingo darling, or some more fire. Nana Crobia. And this young woman do me anymore. And every yes, you are one for. Yeah, come on. Ousubana Hene and was where you wicked mafia boga. In fact, Papa Nasemno, a very great lesson. Black foreigner and was ya cra. A mema waha na and some woho and some woho. Would you make the binti and the running uncle upon the bar would take us up so. Okay. Samaya Budia, Obodia and San will be woo. Owu yenina no oda so bodua wo se ansa no obewu no wo ba wo ho enko oro ne ho apane to ase e wo wanim e na akekere no mebo a satan no onwui sa bre no wo se asem ben wo ka kere no me asem no na ye se kana me ntro o ka kire me se ade a mama boga na ye no a wo kono a wa ma na kapreba no yade a ye ni aduru e ba me so yade a eni aduru me hu me ho ano wasase so da nhunu ho ano yade a eni aduru ena unhunu ho ano okay ensem ni mienu ni yade a eni aduru unhunu ho ano da ensem mienu wi ena ga ne ka kire no ena odi wu owu ye nyina nso oba papa idayim osi se dia ga na ye kokomo tuntum no wada so tiase on the otiase Dawood Scientific Herbal Hospital awiai ye beda woni ase na onom ne de Dawood 360 capsules and Dawood ointment aba ointment no eye aduru a so honam baabi ya wo ya ye se fatwi na ebeko ointment so you obi a
sisi yadeɛ ahotutio wachiri bremo ya wo ya wapone waposo oje wo ho a enye pedawood ointment na fatwi na wodi twi a oyaw ne beko ye wo dawood 360 capsules eno nso wo ho na dawood 360 capsules no so wo yobi asisi yadeɛ pa etete wo wapa no apa wunya enam sisi yadeɛ ne nti sese kura no waye mrempam Oba nom, bema nom, oba wonso waye mrempem, bema waye mrempem. Sa dawood 360 capsules si papa no, enhoma hodo nso, enu akeka bomu a wode ayo. Pebi nom, enti wonom capsules no koni peduanim no, na wode ointment no etwi. Eno ne ye pa. Baby eto no Ghana ha bia awuram, kasa me dawood 360 capsules, ene dawood ointment. Oba uteke finfia ha. Wo hwehwe asembe ba de before kra no a, ubenya bi. Fred Dr. Dawood, unti bibiasi a wanjire omu. Ne number ye 0244 886437. 0244 886437. Unyafra obejoso. Time eba mixture. Eye 3D yade dru. Malaria fever. Adofo enye yade pa. Eye yade bonia. Se so mu a. Eduti na nanomons ya don tententententem yade no se ba oni padua ni mu a emoa wa ne bewura ni padua ni mu a awi umogya awi mogya ni nyina no na asa to wanum ato wontumi ni die o sa brako ni mu nyina no umogya awe entu na mo anu ani so kiriw na wo ho wo so yade ne yade fo abrofo adurei eso so no aduru atumi tu malaria na zifri ni padua ni eye time eba me odi anum bi na hwe aduro we ntina si nya malaria no ansa ta wonom a ema we immune system no ne ho ye den oba KNG Herbal Center emrom abigan house wa dodo na ubenya atonsumo na akogya nhyen KNG waso ye ba ko se se kura de mo amutu nro no mutu time Herbal Mr ne koto no what the 5% reduction amamo se cutting dodo a wo beto bia under cutting kura no a we 5% free so no san do sika ma ewoma kosi busumi da toso aduonu 9 enti mana moto na kotu ne dodo ne nyamfa so dodo baby eto nu obi anso kwa time Herbal Mixture ubenya bi freyen was 0244 417 669 onti bibiase a ye bechire Nask Herbal Clinic eye ultramodern Herbal Clinic na muntie ono mo amantem nanso osredi kamfo naskefo no etiefo won mo abepa won mo ahyeda ma dokotafo no ebi akọ India ene China akoto won mo nimbiem enti so yi obi asabre ya ye kasei wenya nompe ana enkasemu problem Nask Herbal Clinic na yamwa wa stroke yade do wato fom awo ho aye odin kidney ne liver problem no anya tafodo kokram yade esichire yade bia wo bodi awusuo frisa yade na etete no fabra Nask oboase ne kumase kwantimpon yi so enna yewo ahenema kokoben yani wholesale eni di animhwe freyen was 0244 120 269 na yana won kasa Akrampofo. Yeah, KROBEA. Busasam interrogation time. Okay. Maybe sir. Tobo. You busa na de mama. Mami misawo. Bogano. Where you there? Bogano ye. Me ma contact. Me sister kunu no. Adamfo pa. Sister kunu. Adamfo pa. And good. Nti only Bogano say nyina apart from one single room ya wasi amawe 12 years nya den wanya pepa to no a no an wanya ntimi ka say akam last year this year kra no ebun be bodin aka say na so me nyaye single room kwa na wasi animra de bra wanim kakra na kasa eti tama na ohwefie ho no nyina no na unya dwuma bia o na me di pa kakra pa na ye de blocks na oja fie ho kuta blocks ti na why wadwen say if you ho na abetena wu ana say no wo hihye bi say osu bepe baabi a hyekyere na dachi uni ho a o manafa enu ntina me ka che ne say me ya agreement say osu be si obaje half port no si men kan boga me say na oti fie ho no
na wan kasa no o won hihye bi emma wo man say efia meti nya me dia daachi bi say in case say yetumi a mesuma fa na wo san hihye no ho ofa me dase ya me hira so sa question wi eye makonta na kasa na me e ofie ho no say ye adwuma na ka one bag kura na baga ni ho no na ono abefa no e dey wo de ko sentabo bi na be ka no abefa no e dey wo de also de ko ono su de fie enti otoso no metwa ma ne nyame ho twabere bia say obi anka tebo gafia anka me adwuma de e den yanka one bag be ka mo de twa blog be 200 be agu baabi papa no ye me saa ama me nyame ho twabere bia no so metuma na nka cement ni bia wia enye se de wia say ne e den ya e de abi be ka oh se bi ka nya odia na de say e da on say nya no se dia no to be fa so nyo na sem na make on otie me dia na so make question na me bi sa na wo de ko fa baabi say me kire say ebika e batie ebika na yo ni adwuma de na ofa bi den eko one day obefa de na me bi sa say enti na nka wo so pe bi awia na dabi na nka pe bi den say ne e den ya bi aka de tinga na oni hon ka ben den ka me be say ka be twa blouse 20 bi agu ba bi a me so me na sa be na wo ni prod oh ofa nya me hwe ni pa ka manya bi say twa blouse go kwade o da de manya bi na okay the last question with you na you are e den ye be wure mti no ma me say we wo de botchwa wo de antwa ana wo de eye ngwabe ana tan ayi tano e de abosa edua we ma me say o asase na o ye na so wo de nka akoya koma onua ba no abusuafo no na o ya mo sesenti na wo ye sakaseti na mo me ya mo say papa na ma tani fie wache wa shebe bo say wo ye say na mama 2016 almost 4 years 5 years ni mi nimba bi asase ne dey eda enti wabumi kwasia enti obumi kwasia de a nya bushwa ne pefunu ti mi wudi a wono wonfafunu no enka so why well yeah ayan sama sa to say to wu aboga ne mfa sisi a me no ka say mi wu a ha bushwafo de a me ko wura fie na me wu a aboga ne de a sheda ho okay akra me dasi eduru ho ayehu bebe fa okay aba de akra opani wadaromo sabra wo hu no boga ya wo ne kotena aye no edi ena dodo say bosome dodo say emfie dodo say ena wo sha ase say wudi between na dia ma no oh anche because na me minim area mu ho wona be say me fa say bosome mi one oba afi oba 40 days bosome na twenu oko it fa say bosome ni mu ntem ho a me hu no de ma o de me fa sa akwan so bosome hu no asa bosome no amu ha say ye nya tifie ba kum me kontan fie enti ye bibia wo fie a ne aba side ti hono be man be for ba ne ye de say fie na mutim na ye ho adia ma kontan no an panini bi mi sa kun na kasa de na nya boga ne fie na ne de no wi afi na ne ye ne de na metimu sisi ye ti hono ne tie okay won kasa ye mu no wo se boga no e de kai ba wo na obie wo na wo foro efie no nso nye boga ne fie ti se obie gate a boga ne nti na obie ana wo ti gate a no a boga ne nti a se e ho ne ye makonta ne fie asem na me ken ai se ye nyina ye ba bonten a ka no you made it bepi me na me huru na ahmache na obada ka na me huru Matias ye pa ka no me na me huru na obada ka no mu a yi krama ne nti no Matias no ase ye mfese me hu ni se wo se obie gate eni ade na mbisa se wote wakonta fie de a na se obie gate a na boga ne nti na obie gate na boga ne nko na eba a ugobie no me pa cha ono kwan na use ka na makonta ne eni Ghana ha boga ne kwan ne eno ka wo fie wa na me huru ka na mana interview wa otende na ye wakonta fie na sa fie na metie okay ebra ukofa oba no tuntum no ne kasa ya na wode ne ba no enti ne etoso mienu no enkomo bia antetiye bia antwa wasum se fie na omutimu no omo ya anuafo anaso omo nya anuafo me pacho da e ka menye sa de ne da sa fe kro no aboso me kro no amu ena woni wo mu mienu nyina eda ye no ana osan koba bi oba 3000 ye boda ne so enti okoba enti emu de hen ena oko first second third emu de hen na wone kokko no so twemp na first one bi hu no sa ofa tuntum no enti wo be ko no wo de kokko no so ye de ifuru so
the kokoni be flow so first wine emu no de koye enti wako second wine ba de no flow mu nyina ho de na me nhwe hobio se de odi be odi ma ya wi won kasa ye mu no na wo se kana ma no koka awuraba ne to ho awie ne sirem sa na ka no ena ode ne ko ono ane mpena wo ye midwife wo se sa ma me no a wo ye midwife wo fi Matias wo sa ye ne mpena mo me na bi ma no beda ɛhɔ no mokɔ yɛ no ɔte ohuni sɛ ɛyɛ ne kora ɛna ɔyɛ na duro na na ohunu fi sɛ yɛ wɔ saach wɔ ne yɛ adwuma saa midwife no ɔmo ba yɛchi ohunu sɛ amawa na no aduane yɛ dɛ ɛma labels ne dɛ edi eti ohunu kwa ya boga no no sɛ di agrofa ti ma ɔno no ko nya gufu sɛ ne kwa na na bless wo titi no ne ko fa we nya dɛ de bai ekuro no aboa no wi a ɔwe awuraba ne nti ɛna ma no free mu ana se eche okoyade ne yade ena ofiri mu eche kakra be se eye no anyenye no ne de se ne di kramadi ne hyase entidua na obebo no wose ne nyina so pa ne se enti obebo odua no o se papa no kɔ wa ama ne hwe na agya usuna ka che ne se memedi tuntum no bre no ena masade wo no no ide aka no enti me da se me de wonu ama na me de wo no so ide atoso bidua na se no papa no an ekosi wo ba ne pe na wakofa na bre no ana wo na akoye line ni nyina wo se bisi e tie betum asoma se kwaka awuraba ya wati hwei e mame na me ne awuraba ne so akasa na esan efia ha ni ementi no kona kofa ne bre me enimu me yenu de he na o dwumade ne de me media me ye ne se o de kan bisi asore nkwanta na me manante ekofie ho akofre de ohwehwe na ide amano tuntum na man na o de ko na se enya omom na akoye la wa born points wa wie ni bia we dey ko friend ma me kwa ha me nkora me ko friend passwords nye dey e ma no na me ko okay afi be wie no wa ha ebra we ye se usi wutuo no ena o se mentu a kire de ono aso situ ade ntina na wongo nye se wan kase ma mentu me na me ya ma bi ne se kwase ebua e dey abem me na o se so be situ so ma me no atwam mi hunu asase won kasa ye mredi nkan no wo se afi wo hunu se boga ne mwa wo no wo ye wadwen se utu akọ na boga ne se da bi menko wo kan sa won kasa ye ani ndina me busa se obi a wa wo se wo kọ na afi de boga ne se jako me kwa me se me kona se me friends wo ka je se wonya me kwa mama anko dia wo dia won fa me fu kana me kona se ana sisi ye wakwaje prot wa ma wasi single room asisi wa ma ya wadi kiri ni prikata nyina ama wa wudi na woso ana sisi ye you how pa eni sen ya how pa ni say ye ma biam ni say enwie peye ye kan 2 rooms wan kan single room ana mo so ama me girawu ana mo so ama me afra single room do fa me sa na me madwen ono na dwen ye no mo fufu na me tu wo mo na hwe dem ho am do oduna kosi dem ho ana dadi se bia o dia asem na ba na me pese ehunu wo ha pa me ha no say wabu mi kwasia o ka so obi si 2 rooms ama and we see well room and say aka single room obi si kan ho dia me ni problem we onu be wie bi eni no ebusuafo na behwe me say nua ensuo na obobo ye no a wo de ka say wo de ubodua wo kan say wo de ye den ensuo na obobo de me ka kire wo mo say se me wuto fie ho a papa ni fie ho a enye busuafo fum na ensuo no to mbe ye de wo ensuo nan na obobo odin na me kire se busuani bi obagina ho se o ko gina ho papa na sie me na papa ndi ma ko hye mo kire no odi animu a ensuo ni nya no o twene ho fira papa nya na yie anya me ma yie ese se dua no bo wa busuafo dua onya papa na bo dua se me de ma to abusu wo for one say wan ko mi funu ho a oni problem cause me ho aja obi emom se wa nwu antofie ho dia ene abusuafo timi sie me ka bo ma bonte a abusuafo fa me ko sie me ka kire mu straight say se sie wu a hunu e de enti se asema wa ka kire abusuafo yi na se bibi ko si a na o ma ama wo ho because of say edua bi eda ho no ehu wo mu se me metie ya ehu a hye me me ya na se o ma ama ho a ususu o ma ye bone ana o mo nye bone so awu fie opani nam kire mu say se me ko wuto abonten a ka bo ma abonten a o mo fa me ko sie me ne fie ho de mi wu a papa ni funu na se sie ya o si single room ama wa wakwa akoda mu no ya o ti wo sisi nyame mfa sa ama se o firi mu fie wo nso so a e be dey se me to afiri fie en de me ko di pa no de ama me
tibikowa makowa bontin me free ni fie ho akra me da se okay atiefo asɛm a asie ɛyɛ monso mo adwenkyerɛ ɛka ho bi ne nyinaa ne yɛkeka bom ɛna yɛdidi yɛndwuma yi otek 102.9 FM sese watu afiri boga ne fie ho ana wuntu mfiri ho epacho mintu firi ho efi se do sha me no akaba ako enwie peye e ba kro ka me ho ne dia me sam niema otek 102.9 oka kire o se kɔ na kire meba besi a obekɔ me nko na kire ba besi ama me ofa da bi ehunhun pire no o je o sima me ne ya be bia me da no me sam niema akɔ okay enti asɛm no nie wo wadwenkyerɛ mu no ɛdeɛ na wo hunu papa yi asɛm a wo kan wo wanyina soɔ anaasɛ oni nyina soɔ ɔno ne nkɔmɔbɔ mu no kyerɛ sɛ ohunu ne ho sɛ deɛ wayɛ nnei ɛyɛ bɔga ne ntia enti sɛ ɛnam wo so ama ma yɛ sei na wahyɛ mo bɔ meka asɛ nka megye 150 million 150 million no o se wo de mame a ebia na manfa nkɔbɔ bra enti ene wo kɔgye plot na wasi 2 rooms ɛwɔ so de amame na afei de plot no aba si rooms no a akosi 1 room o si mintunkɔ meyira bewu ɛyɛ pop ɛna ne yɛyɛ ɛna bandre waya ɛwɔ no ma ne nan proi ɛna odi kɔ wu ni krum me ma ni fra manyan mi susu sɛ emprantamu a mi di maawo gɛ ne no me nsɛm a wɔbɛka kyerɛ me sɛ yadeɛ ni aduro ɛna bɛka me ɛni yareɛ ne ba yɛ no wɔde akyini a wɔanya aduro ɛna wɔde te hɔ yi wɔnhunu ne ho ano da sese sɛ wansra a onni wɔnhunu ne ho ano na saa nneɛma wɔ nyinaa ato me na si 2 rooms na single room ɛna akosie arofo asɛm we ho enkomo we adesua wo mpa the kind of edipa ye ne wo no nam influencer onum nya ɛwɔ yɛn so sɛ bibi saa ba de ɛsɛsɛ yɛdwo normal message ho no nana wusu adum kwa ngoma ɔwɔ so ɛno ɔsi hey nana same ya bodua wo abodua wawu kɔ oda so bɔ hey na asɛm no bɛba de bi ampa yankopɔn hu yɛ mmɔbɔ because ɔpanyini n'asɛm no na yɛ KROBEA ASANTE ano ɔhyɛ kwabena gyakum ɔse akora there is pitch darkness in the pitch of darkness mental brof nasio asɛm bɛba da bi ɔde brofo no ka literature de ni bi ɛno ne wɔ fam menka enemafoɔ de ni bi why akora there is pitch darkness in this world. Obro fon na makan sa anti kwamna juku makan. Ensia opoku Matthias. Osi hey nana ewiase mu nsam nso dɔɔso. Asɛm nso bɛba da bi ampa. Na awiai ono abedwafo nyinaa no. Mechiachia mo. Right. Bate ya da won so ase. Opanyini you space na menhwa de bi. Atiefo a mo wɔ YouTube no so. Me hu papa no in the first place no. An kamise na ni afra because ohwe na ni no a se na eguso no eguso hyere tete se de ene ewo obi na ni abom difference difference ne yɛ difference ne wani kosua ne ba na kata no and the abo so that say anti obi ni fra na ni no hu se rare black ne da so bibia wo so kama eso hu hwe oba de ade na obo tinku they are correct na say any Friday the abody the idea aboso abotolo and yes na ni na bo and say obi wo ha etesi so efra obi wo ha etesi so efra ye de na ni gusuo no na ni gusuo pa no na ni no uhu se na ni correct but uhu ade and na ni abody de na ni kosua no asai na nina we no ngoma no akata so no and the abo
Edi obi a ohuna de enso so e won so e hwan. Na ni fra ye. Na wo ye hwan a? Wo ye hwan a obi a ohuna de. Abofo ohuna de ya ka de. Edi obi na Moses ya obi a ohuna de. Ye ni fra ni. Na ni na fra ehunu hwe. Ana me chese. Ani esi ehunu hwe. Me papa de me hunu se na ni fra ni ye se. On se sisi a me hwe woni me. Me ye se kura no a. Wo so timi ye se. Me no to ani bo a. Me hu. Ma we de otimi se ba bia wo hwe no. Eti wo ho de. No hwe. O de tobo fa de nto so na me ha de. Etiefo mo hwe papa no. Na mo hwe nani no. Se wo hunu andin no a onkase ebia owo problem no. Till say ebia ne actions and nioma ba ku mienu bia obeda na die no. Yeah, we no. Probability a ebetimi ayeye no. High. Dem ka bia wonya ntemase o. High. Yes. Wo mu aya o mani nugusu no. Se be ye ni high. But wo mu o mani nakata no abo no enye ye. Okay, mate enti opanyini na asem no. Abedwafo bebam na Agbeve Heba Hospital. Awie Dr. Agbeve ono apamfo. Monso yeda mwase eburu. Wadwuma pa no wadwuma denti Ghana for damwase. Edamwase. Mona mote yade ase. Mona se muni ho a ye ni ho. Etiefo hwe okọ ayaresabia se wo kọje ayarehwe a. Eya akọ baabi a yete yade na se. Se nipa ne nte yade na se a, wode aduro bia bekọ akọkan ama wo yade no aye mo. Aye se na no maami bia omoche no agra. Na oma omotiti nro ede nanti. Akra se maami no onimaduro. Efik. Ono akọwire mu a. De ne nsa besusu bia. No atete ba. No atete. Na tie. We na wode aduro ni bi kokoma maami bi. Maami ne so wa akoma yare yo. Maami na ko yusu aduro no akire nsa no awei, ma we fra na yense na yense. Wa kire ni nyina ma maami na ko no a. Akora maami ne ko no aduro na na akoma yare ne ko. Afe wo ba maami ne ho. Se wo kura ne nsa mu akokọ. Okura anonode ya obedanase. Eno oba no se maami waboa me. Makoma yare yi mi de akini minya no aduro na no waduro ya de maame no de say yare no ekọ gidie go gidie say na tie afedi maame ne prechi kakra no na maame na agina ho no obusa no wagwa ho me o say na maame kura haban be na mtete de ma no okay obi a ogina no say na say wuni aduro no mde che enti wo kọ no anko de wonim yade no na wo waduro a master obebre pa agbevefo wonum nim yade no onum waduro wote yade no ase wate fakaya ekwadwo na si wo kwamu station ni nhwe animu pepepe eya Agbeve Heba Hospital yedi mfidie behwehwe dipadua nimu ye behunu wo hawo no yete ase enti yede aduro beka ho ubenya ho yade bia hawo do mana moto na bra Agbeve akache yani yadi mo na so penkrim no abedwa so unya bi dware nya bi sra ensansan ne nka bone away eyifri ho Agbeve fever etridi yade ene hawa unya bi na se onomo a eyifri ho umoja atawe ya no Agbeve tonic ne moja na nwibio Agbeve bam ne de baabi a ya na fasra baabi a ye to nro bi awure nro ndi obenya bi na emu mo pe ye kira kwane a bra ya so ye na ye moa why your number is 0246 59 5256. Coffee organic tiger nut powder. Atadwisam no 100% organic. Na eboa wa diabetes also blood pressure also. Udisa atadwisam bia ebeboa pa. Obi ohono kura woni atenka wompem. Very rich in vitamins. Enti so udia e boost the immune system no. Wa wota aka se yade bobo basa no enyo so abio e na fiber wom very high enti abuayi fifru nipadua ni mu e ma digestion e koso kama mo amoyam tatimu no mo mpa atadwusam ni bini e na wo yo oba tan o manufo akora nufo enso aye ni na de na sa uni nufusuo pa atadwusam ni bidi na beboa wodi e benefits e na reduce cholesterol ti hu hia ene Amerika wutuo ne meko he na akofan tokwa bia de abrewo di atadwusam na nyu ahoto
Oba Otaka Finfia ha Wamutobi. Oko Coffee House, Bremai or Sekojo Street, UGC Kwane Swa, Ubenyabi. 0247 995 160. Aye, your number. I don't for me charming Wamba. I be for bebum, Monsu bebum, and ye baby Ahumanatum, Monsu bebum, Papai, 1-2, and I'm an into. On to a DNT 1-2, a man into a DNT, and a man into. Sama you obey. Ma pomu di mbeko ya na 21st clinic. What 21st clinic dear? Esuna fidia ye di yenhwehwemu. Ena esuna fidia ye de sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Ye de sayade o how bia ni akiri. Akuma yade. Esikyire yade. Ahohwehye, wo sisi. Wo to asentini atwetwen wo. Ye funu awone enam nsensem. 21st clinic. Ye twa scan. Ye yemogya mu nhyehyemu. Afeti esumasem. Se wanti woni pedua na ase a, wonte ayare sase. Esono se wa ahoden. Ena esono se wa apomden. Yare bia woni efire. Enti enuma duru abra wonim yare no kofa bai. Ene da ho no. 21st clinic wo branches bebre. Wo Kumasi. Wo ba 21st clinic wo Ahwea. Omone Ahwea Total Filling Station nedi animhwe a eben Alpha Radio. Accra, ye wo Domi Market. Heavy do dynamo a. Ye nkrabata binsu wo BA. Any seshi. Freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com. 21st clinic ana ye wo krom. Never be my betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment. With the true via. When I'm baby and I ya a bedroom from Queer African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Assembly Ekin. A queer for a walk of Fuma Banu Wabre. A fra for a walk a po. A Banu Wabre. A dready for a walk with Juma Banu Wabre. A dropper for a way ye gears. A drive wa na wabre. A fitter for mason for Ubiasa Sabro Hano. Make a wine. Would Jerry Vienna with the wood ointment to cheer. Ubehuda obeda. Mira, maybe come sisi ni mikoto jenina. Usi simpodi enyo na abeka. Midibi coach hojira na juwontem. The wood ointment. Our pharmacies herb and chemical shops. Titru King's Walk Herba Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchine beko. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye Future Life Smart Food bebo afeidie aye bushia nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofa line alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hwa ya me ka se yi ba akun, ane wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hwa esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa, me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada anofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3-day malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato. Fre 0244 417669. Kayo set time no time Herbal
herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA ahwe adwadie nkrato yi mu agi atomo se eye. Oh yeah! Big Park Hotel Akan Hubio, and this time it's Christmas with the legend. Masa, so guys are new way. Yeah, Abranti Amachide himself, the serious man, will be in full flight. I feel guys are Abranti. Yeah, Kwame Eugene, that's right. That nigga will be in full flight. I feel Kwaku Flick. The man who needs Sika Daima will also be in full flight. Masa, 26th of December 2020. Our Empatuem, Amasia West, Big Park Hotel. That's right. Rates, a cool 60 cities for the singles. A cool 100 cities for the couple. Time 6 p.m. till you drop. Some advanced tickets in Biatwa. Oko and Karia Goala. Ubenya do be a pair. A Blessed Information Center. I want Patuem. Also Benyabi. And a Big Park Hotel. A whole super ticket in Benyabi. Someone send me a beer. Ubet me a 0244 481854 and also 0246 087292. Massa on the 26th of December in Patwin Big Park Hotel, Empire area. High sense movie chapeau. High sense bronya. December, couple 15th January. What you more? Ni atete ni amanu so say. What we say? High sense ni ama. Eye papa. Nek check na nhwe kani anso. High sense pen out do ho. Yama 5 years warrant. Hey. Yama 5 years warranty. High sense ni ama ni nyina. Ya tete so. Every television, refrigerator, gas freezer, air condition, gas cooker, electric cooker, washing machine, mobile phone, sound system, microwave oven, blender, iron, rice cooker, water dispenser, kettle, steamer, any be break home. Aye, high sense bronya. Don't call me. Every 15th December, couple 15th January. We high sense showroom beer, and never be all beer. Ya tete so. Esro sa obeko high sense showroom beer na oni abedija. COVID-19 wo shishye beer, ye de gu akwam. Thank you for your appreciation. I love that. High sense, everyday prices for everyday people. And your high sense bronya. Don't call me. Ataki ene yati dene ni nyanse mua yariye kwankro adanu kodana esemu komu amochim hua enye mekafo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokota ekukudam ene nintini ene mfidia yedi abegu ho boaye emehwe yariye biemu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yariye bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yariye ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre ompem bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kwadada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enameso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Okay, yada mo ase arofo ekoya yaba 102.9 FM Tech ansan yabekọ no opanyina na ye ne bonkomo no ejina se oni opanyina bi atena emfinhia beye se aduonum yenu nie enam nipa ne so amwanya yade ne yerewu o hye ne bo a wo hye no no ubesi pie mienu ama no akosi pie ko wo hu se papa na sisi no entia ne etezade a ontu na ode bedaye akrampa fo bebam akra som medas KROBEA era husem na mia so madam fo yere so dafom ni so raho message gift bathing ni kro di ato ane kwa omunyina omuyire no no tiambo memenda ane edne tumpem kifam janche kwa kra era husem na efiri ani asako na bomfa hene na kwa kutuma si maame de no e bomfa so memenda kro no akra okay akra asemu we asemu a esese nipa de suade na enipa hu ewiase asetina ye tena se eni kwase ode hoto enipa so na enipa ebedi hwamo KROBEA enwumwe opema a ayi Mark Abraham asewan hwan we no se nwida mempe Mark Abraham wobonyum bi
wɔse enhyiranie enumi nie hwɛ ne anyi deɛ wopɛ wakoma be what I say oya kwa master na my voice said oh voice so na no me any shira difference room no me ni duabo yes no me any duabo no me ye nane duabo ye nane no me betimi account ebeka wo yefruma ebeka wo nchirima ebeka be duabo de etimi bono eye wo nko a ye kwantoa ye kotano ye kwa ne akodane but no me de ye nane last I was telling you say Sebi, yen ya man ye maame mo no. O ma yi no, edibodu ya eduabo na a very serious. Me kana mo asemu mo sere. O say papa no, wo hu se wo ro no ho a no ba mo no. Ana kwa me boa. O hu so obe pa ne toa. Yes. Are you very powerful than the obiaye? Because eno se moja de bia e ba no ne nema no ano den eti misu se oko fie no okoye saade na nko be na bonten ho no a e wona chi yes na eye no me no duabo tio waka no me ni duabo bom ana ni tandua so ye very powerful ohun nsem a okan ye ohun ade a oyeye kwa be na fa so abedan dua no ano ana nipa no kura no a osan koye saade no so a akura wasan ewu so otiasia ani ye komisa se maame ebo mafom fa cheme na nsem na oka kire me se sei no sei na atomie sei na oye no mafom me sadam sayem na ye kope baabi ne efa nane enipa na wu wade yawo na ewu ye nyina na yawo no mu nyina chi nyina sa ba da yem sa be mo dua he o yes stubborn samai samai na no o yes stubborn na KROBEA ese nipa hu nipa ye ne ni to anamon eni nipa otoduane mawudie enkwa ne po asemo papa yi jedia wo nyama boga ne nyina na nya hwe between na na oye nyina na nya hwe na nya baabi oda no na eyaduane a o kasa no se otoma mi die ndem penasem because boga ba etone boga pia boga to akrantie nama otoma no eti ofa boga se boga ne ye nyame eti onu se abraba se ke ye bokra no na ontimi mobi because boga ne ba ne brama no oto onu ane brapunu eti boga ne ba ne brama no eti boga se yenkwa follow me no or follow you say no follow hwe do as I say yes KROBEA ewiase ayetie se ucha etro atu obi so be very careful kamai wa na ko bie kamai ene kama ne ko we again no but utimi ko na ID obi se yen fan to KROBEA so yen ka se no oba KROBEA yen fan to na nampofo so eni ba bebre wasase we so kana hanamo o ma brabo nko ye abrabon o ma wari nko ye o mu kunu nko ye enema adwuma sem nko ye eye ntwato so a o ma twato obi so and no the first no me ba ko papa nya ni the first no me ba ko a eye boni pa enipa no ade side ne to na so no o di ya woni mu tika papa nta se kwa ha no se ko pa na chew ono ho de o de twato so no ho Mr. Otiase. Are you very serious? Say who sebi. Obi ba ne mpena ho. Na wa na ko bi epunu o. Ana wo ye mistake. But what tibi da ko to obi say na o ba meme ho. Boga ne se menka. Oh, because boga jidi ma obidi. Na otimia akokam e ma de asem no aye no kure. Wo wie dem fo ba no so ma no so a. Wo say Dabi ya wadi nyina ho kwan nyina ne fata how many feelings are coming so what else yo and two second nominee KROBEA say papa ne koye red one no kwa liar follow waga for no wo mu ensem wo sa katu mu nkyere omo edi boga for no papa no yo
me better if you when you money da me kram pa me be man me kram okwa utimi ma me say ana wa wo yo ba do ho man say ya papa we so to mo nchini ebi anya wo kura won sam a wo kan ya e company do so papa na aye lie there but because of say wo na wo pay papa ti no there wo kan ma to mu no e na to ba no o ye local gangalia yes because o ya unim no asemba badabi kofo bebre awalie kofo bebre tija asai apete atetari ni nyina ye sa kofo na e form say between a form in the Greek you form konkolek obi ye between yes the funny Greek must say konkolek beteta na beteta ya be kan ye o say so ye between na waka konkolek now the beteta be kan na so Afinas. Konkolek beteta. Between us. Say between no. So I say, Odim Prantamo. You want say beteta no. I am Odim Prantam. Okay. So I say, Konkolek beteta. And the konkolek beteta. Obadia. Yes, Obadia. Beteta. Konkolek beteta. About Odim Prantam. So I think one more day. Yeni enemy lie. Yes, say yeni enemy kind. Say the time of why I because I didn't wear your bread. This is a jatabam. Show them who Jimmy. So, I think, send me to me and can. The time I told you, why am I sales manager? Oh, business no. I think the time I am Mimi sales manager. Into new more the tongue will be a yen or tone me no cotton me. No, come on the casa will take a from you. You are very gentleman. And was some cry. Assemble by the bee. No, your bedroom crana. Also, Casobia. Obey to me crack or Tom Wabrow. Or took us out for Tom Modia. Pizza in our talk. Pizza in our talk. So, I just uncle for no, one more day. It's okay when you know, bar. Then panic disappointed. Say, Banua. Why not find no man? What? Yes. And no nama again any brain. A power so. Na, remember Ganaso. We are so. And yet, there over two a boy, a chest so flower. And then Parfumous woe. What would your dear man not say? Brunya crash surgery, your mobile baby. Many mamma, Anya, Obano, as soon as a Boganaba. No, I so hot mini. O say, you were mini skirt to her. And yes, our hot mini or as a mini on me, Bakuya mini, no my mini, but Bakuya hot mini. No, or telephone sound. Boka for someone, Uncle Babu, I'm baseball. Oh, Gago. Now, those is a name I know, Master Joe. Go! But what? As now, and you may be any pot. But oh, more banning who say, what all manner you know. O expect and near ma na agent na a delay or the whole to 2 years. 2 years. No, I didn't say, or go across your Basica. Oh, see this one. A menafon be free take about home. Men cost $7 in pay to battery. One can't go about what appointing. I think they be okay, Babo. So I say, now roast to be now we no what's up, Pekamo Missika bar, Menuama bar, Mrs. San, no oko. Now it's what decide you will still trim now. Oh, yes, sir, Kaidebi. And dear Obiania yo. So Obiania to my say, you be able to buy more than 10 on Nanyano. It's immediate if you know. Send me, Papa Bagan one promise to one come to me, good kiss. Because Okosa was now that. Now we have Udia, can I know Jaga? No, no, free. Aha. It's you know, so I promise on quite I saw the mount. Because say man will fool or more, and I will. Diana and Cosano, well, no. My woman now. Well, no, when was Sano? And it's superior because who could you go with a bontedia with a phone aboca? Shawa a man in pay. And Pierre, what up your weather one thing? And to the also one room and a man in Tunkum. Tabima Tunkum. On the book and if you but men 10 Pierre because Biana unfortunate. No, okay, weather one thing. The book and I free.
so come ne be ku at na hwa na pampa for we see one room na ma is it not now na be no KROBEA say won no be wura dem na obe ma sorry na ka chi oba ne say ma me no na me wi amema 1 million na koyi 1.995 mana oba na obo du ebenyawo o promise no 1 million now yi 99.995 emana obo du ebenyawo because o promise 1 million o share ne bo eti bo share no bo share e ya de anu odem men se bo hunu so ata say she bo a wo betimi adi so eti wo se bo say wo se 2 rooms we kra no eduaba ka se na nko anya o duaba ka se ni ko duru yi ye poti ani wie no ansa no obre ne 5 million eti o ye na gi se wa papa we oni hwe de ma no because do ade ye ma no ade odi bia ye no don't change your will let your will be will for stamp so what say and tempie yes say ho who da wa I ready eno ye nanampo for berma ono de say ema papa ni ntumfiri boga de fie ho ontena hwa owuda hwa boga ne mfa de funu abapa mo oba ade achi amen so bebem na yeti wono nso side ansana ya mamu ati fo nso nwadama mo abambi na nana kwa kutumasi akra ade atowani kuse ya ma yako say ye ne ya memene da we on akra memene da we ya bomfa kwa bre bomfa nana kwa kutumasi kuse ebre ne so a ye ba beta wachi ama ayefe na abapa mo ho ne de bibi a wo pa to bia no obe oda na watumi ato obi asende me message say Greek na mpofo ka ye no otumi repeat the same thing na obe man 1000 e man de bronya asay also onka the okan na obe so otro nti onka the same or between and the bema between and onka 1000 also on face can mranza o dis kan ba da ba bi dia o be ka na niehu no kan no afa ma de obi dia you obi no ka say yete aro ye de ebidie na o ye ka say mo sesi ala o di we be lie this all send the answer okay enti abapa mo ho no bibi biara o pa to bia na rofo ubenya bi ato ho say efa electronics eye furniture eye ntoma entade empo enuro enuane a yedie bibie nipa yede ye nhoma ne ye yie eka ye ho wa abrabomu no abapa mofo yenso yetombi na yenye de no enye se eye edwam te se bi a central market ana se adumu ana se swame market yo yenye de ne ye se eye online entu de ko Google Play Store ana we use iPhone ako App Store na download yen app no ne abapa more no ABAPA abapa more MALL download na wuram o click so na wuram a winya wuram a bibia wo part to bia no ubenya to abapa more omo ne oma ne nso boefo ena ye papa pa nso arofo abapa more fo omo badwuma pa na ye mo omo abaso wo betumi afre obi a wontumi download the app no frɛ yen 0555 557193 0555 557193 na order de wo pɛ no na yem famrɛ why wa wo ho nso kra na wo hia bibi se bia wo pɛ mobile phone no e bia ye 1005 e ye 2000 e ye 3000 ana 5000 ye betumi amwa to susu enkakrakra eson ya na deliver wa de amawo abapa mofu adwuma ho te se Charistic Ventures woman na de Zahara mixture any Zahara G capsules omo de aba aduro we no arofo eyo adanse ni pe difa ho no enti se wunya bi nto ya wo ya ye ho kope bi no nom na ye kwa ye ba nyina no a enamu yare no unse enye yade pawo se woni oba kokoda ana woni be ma kokoda wo be wie no na bia nipa no wonam yade na se wote a enioma bia be ye wankasa onipadua no wankasa wo honye medofo mentina ho menko fensun so kase bi ekire bi mfamra onso oba se nsuo bi gu eye anen kabone kura wom hwe oba so ensansan bi asisi so
bema wo the same wo Johnson abra wo bre pa ansa na Johnson na pie bema no ateno ano ni nyina ye kuro enam yade na nya de pa o pe Zahara mixture peninu Zahara G capsules faka honanom ebetu ni nyina afiri wo ayi nsunsu aso boni ni nyina akoto nchen no anyu ahoto why ena bema wa ye mrempam say bronya holidays na eba no one odofo na ebe flexe na flex ni ubetumi akwa abonten mo akwaje mani aba ubeduru dem apeto na anu akwa bi kura amane oso ndie sebsebe waso mu a wode ko oba ne ho obehu ane po ntumi nko oba ne humpo amaga na dwa nam ka se ko pesa haraman capsules no ko pe bi ntantem oye waso obebre makokware Zahara man capsules no adofo yaduru edi mema bebri asem ama wo enti kotobi na moa why kotobi sisia baby atu aduro bi akwa abenya bi fra yen 0246 34 8334 0246 34 8334 ya wonti asia no ya be chirichirim na yede amount sabre ya ye ka sei Organic Health Clinic Limited ono monso aba na wo be Kumasi Habreman New York Junction ono mo ne Guayal filling station no ne di animhwe AB Amansan boafo ne story building namu and Organic Health Clinic Limited omo wo mesrew wonom na di enuane papa ya etu yade ase enuane ewudi a eso bi ni Ghana ha wo yade edawso a wudi etinia wunya no yie no wonom de sa enuane ene betu ase ama Organic Health Clinic Food Power Kit no womu green food power kit no enuane no eya hodo 9 4 ye wo wheat o power ye wo afafa ye wo belly grass ene ye wo super green hills se wunya se enuane bi ye be kire wo ba wo yade no kirekirim kire yen ni a kire okwan a wudi we be ye wei anofo men kan tuatua waso yade no ontumi ntina mu bio ena anti aging properties wom ase wa humanimu yi meka 53 na ya munyi ni o enso midenuane a anti aging properties ni bi wom ebi ni Organic Health for wo munuane ema wanimu mu akokora da bia boys kwa ubekobi empanyimfo kwa watutu ntoma una adimu no Organic Health Clinic Limited omunuane ye diabetes for prostate problem for awo ho ayemoden for munyina momra niemwa mo wate your number is 0249 208618 0249 208618 low price masters onum Xmas promo no enie the omo can say pick now pay later pay less at 0% interest moto nani moto ni o low price masters omo Xmas promo no omo ya no omo say pick now pay later pay less at 0% interest. Emunchire mu nyina ne se wo ya aban adwuma yeni wo ye ankra adwuma yeni government or private salaried worker bra low price masters for ho bibi biara open no ubetumi abefa nsesi a akire nu aba betuaka ye mfa interest bia nso ntoso medofo bibi a wo pa tonso no wo kura physical cash na de ba ha no ne bo ne wo fom efa ne se appliances the original the free Nasco the free Media the free Toshiba West Point HP Samsung Dell for the brands ahodo ne electrical appliances big brands we nu nyina ye no ye de no ne boefo what you say uni sika da ho a wo de beto a ye betumi amoafa na akire wa ba betua ye wo sika nso ade ba e bo ne da fom na ade ne nso e papa enti visit ye showroom say one cry hohoi tamale tamaho Kumasi sunyane takra de keta enem ya hodo baby a wo no frɛ yen ye no manie na yen kyerɛw eye 0549 85 2071 simple 0549 85 2071 ofra low price masters ya baje so wate CMC Creative Limited for my idea pa my idea oba de achia me akra papa no wontu ana emani ntu akra mpofo de o se emani ntu emani nta akra mpiepie
na wampia ma wakuwu atabonten won tena fie hwa won so se ayo agrave da se eche tiefo nyina jamfu amunu so e wa hensan street otie den akra asemi ya asemo a adesua wo mu papa na eyare hosem na akra nia edi nkan no se boga no ehye bo no dia eyame ya se producers ne traya senki benya boga no na so aye live because wa hye bo no dia if so hye bo dia o se odi so if se tro no kra se sebe mpredu asan kwase abɔhye de nyankopɔn kra na ni nye ho so be hye bo na onye de ene se woni akwada anam na osuye no asoye ne duru na wansoye no awduru wa no wusu ni so waka sa pa dia e wo se woye if se wa hye bo afa bio akra wiase ema obi mfani sika ento mo obi mfani sika ema wonya akoa ni sika nti KROBEA ASANTE kotokose ni a otobo abokotre no na amono no ne honya hi se die ogina nche no wose wani nyine ya na bi kan se wani gine David watobo no na abokotre no na wawu awia o ka se nani wani gine a kotre no ya ne ya se na mom watobo na akobo nchen na die ogina nchen ne ka se KROBEA wani nyine wo kotre na bompa ya menyankopon atie ne mpa yebo amabo na amono a wo na agogina wa yese nani nyine ndi wonsan engage no onto foforo entinye de otobo abokotre ne ho enye na hinsa ni a ogina nchen a o se nani enyine no na afi so ne dua na obobo ye no so eho no mo no so na busua na wodi dua ne koto wo mo so ne de mimi hu ni se ya achi akakra if you say nanka ni ye mu di a na wo se nka wode to be papa na so se wa mama betena wo nchen se ni na so obesi na wa ansi a sei le se obai kura wodi onyame fa sa amana woda wa wontimi nsi wo nchen wo da bonten di obetum yesi efie ho de ya boga ne dia wontimi nsi ho efie ho de boga ne dia na sabi mpredu asan obi a wa wo mi anka minim se ba bi a wo beda wo firi mu a meye waye na megina ama bibia yi na sabi boga yi etamo no wode kwahye fo mu kwa ana wode ntuma gubi chichiro ana se wo ma ayifo kemefo efrem se ayifo tanka se be fa wo kwa akwade wo ho a abusue wo ho a na nije wo mu ni sei sami papa pa na yetwe ni sei o di min kanwe anso betumi afo obi funu wo sa kwa na so o so we de we adanse wo mu adanse wo bia bone ya adanse edi obodua dia na ohwe ba bia obodua na kɔ no wo busua no mu ni we edi na so obokɔ ne so straight tie akamamu asantemamu abusua bia nso ni ho a obema ho sa kwan no enti akotweaba ye bebusa wo se edie na kofa sa aduabɔ ne bai meka se mesi 2 rooms ena me see 1 room oka se wo tu dia ena me so wan tu dia enti enkyeremu no ena di dia ne dane beba because abusua no enso ntena ho nka kyerɛ wo boga ne se bibi say da ho na se papa we da fo ma fa wo mo de hye ne kototore akra obe frɛ no maka kyerɛ mo de hye ne afiri mu obi antimi nsi fie ho na yɛfa na ne kɔtwe manson na okoka wasi be mu obi a megina ho mu obi ansi fie ho enti wo be de no wasi fie ho sɛ wode ne kɔka emra asem ana be frɛ ne phone so afrɛ ne sɛ ye hia wa ha no enti dua ne wa body be bi e fa ne de mi momu de o amfa yie no so wode to papa ne so tim na onu na busuafo yam hyehye wo mo na wo mo eye na mom wode kɔfa wo busua so de wo busua na ekwan bi so no wo be mo omadi yawo enti dua ne de ba bi obo ne de wo ne matena wo bu mi kwase ya se ni se sani awuraba no ebe bo wo no ni dua no on se awuraba no ba akura papa ne papa no bo ne dua wo no obo dua wo no onimu na de wo ba wo busuafo na ade dua bo no ekoto wo mo to se me wo a obegina ho am na sie wo a obeye ni se wo abra na wo papa na mu afa no adi fatu ono to kim na nya sha ona ne so akura hwe ewiase ya we no se obi sika enti emba on fa sika no ento emma sika no emfa wo nya akoa minu yen koma ye ni die nyina no utie ne nkomodie mu a o ma boga no esika wowo efi osi dan enti ne dan a osie no eno ho adwuma na wo ye ene odidi ma ne bidi enti no sebe mpreduasa so ka so mi enkokum ni pakora enkobo akokum ensan ni sika kakra wo wonti ewiase wote ho a mo anu nsuo enso adware o nyankopɔn bo obi a obo tenten ene obo tietia obo kese obo teatea de nyame de ma obi a no ma wani nso
akro wo ye kan opani die nko an ye kan o obi ene obi wa adwuma mesan se adwuma no pani no wo ye na adwuma pani a ono na didi ba ne bidie enti no nuoma ekosuma se ewo wonne pani ne ntem no enya asam ketwa ebi a wo mu kum nipa ya kwada no wonim enso wonim se wokoka anaso oyi ne wofiri mu a ye be yi na di me kokan adi asam beba enti anya wote ho ena bone e ko he ba he nyina wono ne yesoma ne me nkodie ebi ni o asofo bebre di sa bone ya enkwada no me wonim pa se de me sofo yi enye wodi ewu wono moja wo yesei enso so sika wode manu nti no na wodi atiri eje sa asem si ansa na wababeka ebi ni se wani tua se obai wo na akofa ano na ade ne ba ye se wodi ne bre wo boga asem si esenka ga ni wi a enka papa yi ene boga no be ka bom ama yache man na obo ni din no carpenter ni no ko bi yache no efise ni nti ene oba afie ho enka papa yi be ye dance ni esan opani ni sika wode ma na wode to aduane ma ni die nti amanka carpenter ni no ho akere no efise we kura no a ga ni nwuyo na no ewo ho a ga ni betima defend say da bi mama carpenter ho na me baba ga ho eno kura wote ase na no da ho na no bie no watumi akase eya asoma esinti na obae na ndi odwen se senka ga no kna ma na wie ne ma na wi a anka wontimi mie na no nkasa no a ena nka wontimi nkasa carpenter ni na ama kna ma na wi na ku no ana oba kna ma no ho ni nyina achi no wonu agina mu am ya awie owie na sanya waba me hode a mo ma ne meda me de mo de a eni wo wade hu nyina ho kwan na nya ni nyina ne fata saa na wo so obi wo sika se de ya ni sika ne wade hu nyina kwan na ntimi nto nipa ni sika ne wade nyina betimi ato bibia nso ntimi nto nipa enti ni se wo mo obi di ni sika etowo se ni sika nti se hia ne wo sika chewa wo so hia wo chewa wo ware chewa wo so wo tia che no wo yetuntum chewa wo so ye kokko che no ma woni nso sani awote opani ka we blog utwa blog enti o blog na utwa no ma woni nso fadidi wo bibia wo so faye bo sika na no na wo ma owre nyina akohye boga yi mu boga beba ade afi bia oba oto mani di oto mane no mbi oto mane we enti no eye ne se wawie hwew hwesese sani ansi akoduru akura ewiase oba no de meka se kotre de oto bo abo no wo se ne hunya hi no papa no kura na ne hunya na hi se krachi a wodi mpratam a ode niema esie no ba se we kura se anuanom ma me ko papa ko ma ofa eno nso kura san se yemusu na no de da papa no ho ono mfa ne hu niye eno no na papa dabi se ye no kura se na papa yi nimu dia a ndina me busa so on betena ho na ye mfie se na se no se papa yi nimu dia eno so ka ho efi se de onim papa na wanya no tro ne se ye bone opanyini wo wonim se na girl no mo ye anuanom ansa na wode omo no be ma boga na wonim na menim se omo ti fie ba kono bra wonim ebra ben na wo hu se wo mo ye anuanom time asem ni si wie ye no esiwie ye na kokko no be ka se onuane tuntum no asana me hu se omo ye papa ba koma okay so no endi se we mu no de ha na ya na me kan se endi nyankopon nko ani nim akoma mu so pani tena ha ka se onim na nyankopon so nim se na pani ni nim a endi ye omo mi enu nko a endi se ne etie bia no nyankopon na ebebu ho aten enti no ade bia wo be ye ama ye nipa ya wona akoma mu bia obedi fo ho bia obie na no wa mie na no eye ne yanko ade a obenya sususaso endi se wakwate na fie bo odua se wa amodua se wa ya ade ma ne hye no na ye ne ya pa ne de obeka bia osuna ne niso gu fam kra eche nsa gu eche aduabo enti awuraba ne se hye no ena wo ye sa se ne ti bebetima nya sususaso e wo pani so ena o sa ka asem so de to ne so eno so kra nyina aka ho yade ani aduro sa hawa wo nya ho ano da se ekoba ne sa ne se abufuo no ene yi a ne ka bomu a tumi wo mu che abosom kra so wo bobutum de yi a na ewo no mu no ne kra na werɛ ho a edie no ene wo kra no edi asɛm a wo kra ne difo eni sɛ ne etie bia no wo benya so asotwen enti ne wo hɔ no boga no se wo hyɛ body a nana
Also odi so. Enti se si a papa no ntu ana ema ne ntu ansa. Also ohye body am ontu. Ema ne. Se bo hye no me se bia me gina no. So ohye bo no de na dance ye wo ho de a. Eni ema ontu. So ka se mienu a, ontimi mfa mienu, no wonfa ba akon dede no. Wanka de a wanka. No kan ko ade a akra. E so osima no. Okay. Atiefo mo babam bi, but moma minni enkomonwie. Awia ye better savior food for ase, omo ta yachi. Omo na di savior aduane no aba. Sa aduane we obi a esichire yade diabetes e wo so. Se insulin panie na yetwa ama wa owa. Pe savior food ni bi na di. Yade ni be firi mogya insulin panie no be gya wo. Fre papa savior sisi a no omo bi ni why 0555 78 9698 Papa Savior number no. Donima still compass ewo Kumasi asa for YF Junction. Obe GR for office no. Na woman na di Donima roller steel gate any automatic garage door no omo diaba. It is very suitable and very proper for ufie garage or warehouse and now shop on one. Yeah, the quality materials na ye and the papa near the aye into a very long lasting. A check and yet dear ensuo gu so wi aboso ana ewe na akin frofro ni bia ye de ne ye papa akromfo mbosro enti so wo bi da ofie garage ano warehouse bi ano ana shop bi ano a ebebo apa automatic de ne kra de ya ye enti se de we Europe ni America na bia ye papa be fa ye ni enkoye estimate any measurement free emfamao ye ne ane de tropical na do anaba enado carpenter fo agiatum over 20 years ni ani aye sa na do yi sani amanfo boje yeso nya asem ketwa unya bi mfa nya adwuma da kotobi oba ya ha obetumi abeton kronkrom obetumi atunso akoton why your number is 0244 12 3325 21st clinic ewo Kumasi ahua wodi total filling station yi opposite oben Alpha Radio na adofo sa uyi obi a woto ase wanantu ana wonantini entini mo twetwewa baby a we hear safata soko eye 21st clinic wo mo di mfidie be ya hwehwemu ya di nro be kan wo benyu ahoto na we no to nkyane a yade edi unya wo bodie no na mausuo da bia wo di nisuo fo usum ya dodo bra no omomo a wate emfa yade ni nkowura 2021 fra ye wo 0540 311 311 na ye no nkasa Future Life Smart Food eno nso ya aduane a enim di fatna sia kanim di abonim di so eno om di ayesa aduane we di aba se so onya bi na so di odofo emma we immune system near very strongest anya strong go eye the strongest yade bia ni ho ebetumi ni immune system na be di ahusie da enti mo amota kasa yade bia ekowu a mo na bekra mo no mo mepe Future Life Smart Food ni bi na muni wo de baabi a wakọ o yade a yaka kire wo ahwehwemu a ye no fabra bra bekire mu kire yen niema ho aduane dadi Future Life original wa ha Future Life high protein wa ha Future Life zero wa ha and your life tonic enso ka ho bi ya Bolivia Enterprise ya wo Kumasi Sofo line ya ne multi home ene di animhwe e wo Sofo line ho ya number e 0242 878090 Nyamensa wom heba center maame basna de wono nso e won kawe kwan so frankawe ka si wo se paase bodwesa anwon kwanta na hei na so ba abrewa no emfinhye de owotwe ne akire ode abibiduro ye adwuma sa wonwo a obemu awo stroke aka wato ho a obesore usisi yade yi ebekọ enkwe obeyi amawo nduro anu ode be mawo enam yade yi kokoram yade etwere yade abrewa no wo waduro pa fra abrewa e wo 0246 45 0718 unya frepe abrewa beje so na wone wo abo enkomo arofo nhya ne nso papa yi ontu ana emanintu insia opoku Matthias or say I think say the old man no papa yi onyi dua no emfiri na busua ne so nyasa akira bi so ko firi mu a akra ede nsembeba wo ede nsembeba Isaac Kwakudua or say masa baga no ayade pa wa ye adwuma kra enka papa ye adwuma kra enka yes no enka bia woni hwe edizeze wanya single room a
farisa boga na ya ade na bobobo en wo se ewiase nana krobia ensem hawo okay within the Miss B owo London abuchimam ehwa bi ena miame papa CDK amankwa onso wo awiei yamamwa ha maame adwo amankwa Jesinta maame no wo de adankwa ame ya ena abutuo maame mfi adwumade ni agro yankopon hyirawo Dr Prince akwaba ya brana opanyini na mpomu Uchedi ampanda ro mame ho ye pa. Na shini nti amia nhia last week. Sana netie. Na wonim say ye nhia no. Gukwada ti say say ya na me anam timo. Bedru ho na course ana eba so. Yes. Amanfo frɛ na de mo amia ntie na asefo ne nka. Na asefo na ama na msimunya botre. Abato no nti munya botre. Na say 2020 no eba na wie ye. Sana netie ana. 2021 mu ye kwei. Eno ano. Ya de the nipa ne so enokre what the anantia bre won fangura 2021 ni mu ana Debi nana ma on fangurem so mu enu nti na ene ya ba ha na ene me ba nana on se me ba no doctor ba ko kam ho ne ba ye ye ko nkran ko di dwuma bi good esan se na o how ba ko mienu miensa bi esi ho good Dr Bismarck na no ba ho ameto no ono ena me ne why doctor na entinimu ankasa oye mu adwuma no fibaitis say asimi ntinimu etwetweme eye me ya ebia information bia bemu ana crot bia bemu enu nti akofa stroke ana akofa sciatica dia brain pa kro ne de papa we emfa na fichire wow enu hu dwumadi rekodi ye na obi anya stroke adadam emfie makomakonsia hey okodi ni nchen na miensa pe 3 days na miensa pe maame na hyase yusu working stick obi a no oda form wow enu nti no ye ka kire tiefo nyina se nask ye ba ne ye be ka se entini ene nkase mu yade de ye wo a doctor fokuku da mienu Dr Bismarck de Dr Ampem wo ho a wo mu die mfo mo fichira a menye ho achi esan se enkrafo kra ye mo anwa maame na nkasa busuafo ye mo esan se kwan a maame na da ne ba bi o mu na chi na nso na miensa pe no maame na fedie otumi eyusu poma de nante no ye mu nyina nwanwa ani da so abam sanete enu nti safi we say akan nakakra be na 16 enti anka me fa ne sesi mama ana se na makoma kudunum na afia ko na wieye ensese ye de yade na ye de free 2021 no eko 2022 mu ye free 2020 and 2021 sanete 2020 ko 2021 enu nti yade bia eda obi bia so enu nti na nask yesi ayaresana amana bafo no yantum ye di gina ho a enu nti obi bia wo tie me na eda wo kina ahene makokobi ho si yesi de wo hia 100 Ghana cedis 1 million 1 million ena wo hia unya sa sika na enne Dr Bismarck asabe kan Dr Ampem ho ewo kumase we free kran aba wabedu enu nti wo ha bia eda wo bia sentini nkase mu de nana wo panaske ba clinic ho a na obi ni ba bia woko enu nti mprempe de eka nyina se won na wabe aso ye ho emfidie nwanwaso a edidi dwuma ewo ho ene niam ahodo wo ba a doctor for nimti ade ba ko a amanas ye danso ne se wo ba ho a department bia be wura bia no ukwa akosia se enipa kro na nkasa wo ye specialist e won office ho ya answer that say yakofa general consultant into wo ba ye wo de prostate a doctor kro no a nkasa emi ade a doctor kro na se bi diabetes dabi ye nye no won naska ba kan wow unya bebe dru ho a wo hawo no ye nya hunu ni ya refe wodo ama se nipa so machine na wo ya wo hawo no anim die ko office we ko ha eno ni ade a ama yaresa na yefo ama naska ba clinic na nya bibia sure eno nti sa doctor no nya hu ade krope no keke ndro adi bom na wa kire odi obedie de obenom ene se de obebo abrabo si afa ana asa eno ano no wo se ya de na tua Philip enti eda wa kina wa hene makokoben yesi de ewu hia 100 Ghana cedis unya ubi bia be ya na oho bia hyemu bi enti emprempre fa namba ni sisi na frɛ na ji wo code na wa kina nyame di adoma yenhia e wa hene makokoben mesi ya de bia ebo different ya de yenhia na wunya bebedru ya so ho nkoa no a empo no health talk we bedin card wo fam and sample no be hu doctors no odofo ehɔ na nkasa mo a yɛtɛ sɛ waba baabi a ho betumi aso ye din kai kasa kyerɛw sanete wo ba ye wo doctor bi wɔ hɔ a wande ne dwumadi a wo nyina ne sɛ apomuden ho ɛho afutusɛm no ɛna ɔde ma obi bia ɔbɛba wow enti no ansa na wumfiri hɔ kora no emewura consulting room hɔ no na wankasa no ho adi nkan sane ho enti fa namba ne sisi na wakina yenhia wa hene makokoben
0244 0244 120 120 269 269 0244 0244 120 120 269 269 Enti emprempren said kind of fanam beni sisi na de frɛ na ji code me se wonya bowran ya so ya ade bibia wokɔ ayarasa bia hu bibia no ye bi on ask back clinic good se empo wa kuma mu yade ye se ye etwu akoma ne futo ankasa ebia ka kyerɛ sɛ koye ECG nask ye bi ho wow scan ankasa se bi mpredi asa ECG na wo ho na no ye apostle wa kai ECG Ini nyina no ye bi e wo ho ECG ni adi twa akoma ne photo sanity na fidie na adi twa akoma ne photo no fidie na adi twa no no why aha enu nti no bibi bia ye nipadua ni mu se ye nkotwa wo scan ebia no mpani mu ebia yafunu ni mu ebia prostate ni mu ebia adwen ni mu no ni nyina ye bi na ade esama ni nyina ye fo ne se na ye fidie won aso na don sato so so din kan de won sato so a enu din kan ma fair idea na se fair knowledge e wo nipa na problem wo de ba ye enti nipa no wo sam yade a afidie ndi kan kire wo adwen mu yade a afidie yi ba wo ntini nkasa mu dia eyiba afidie ni hwehwe ofru tinwi so besu onase enti bibia won bia be yaba enti eyiba ya apɛ na ye mfidie onwaso a yakofa ba no se bia ye mfa nkɔ laboratory ni enkofa amoja ye mfa ojonso wagya na ntesu a ye do bɛkɔ ye mfa nkɔ sonographer na fe ontwa scan ewo nipadua ne mu akwa mu a doctor kire ya ni nyina ebe ya de ama ho ye mfa nkɔ ma doctor na sabi otwa koma ne mfoni na ni nyina do bɛkɔ ho ni aya de ama ho de hia sa chemistry tests ahodoɔ bia ye nkɔ a wɔse ekɔ renal function test liver function test ahodoɔ nyina ni nyina no naska ba clinic ebe ne ho nyina de ama ho yes ni nyina mu no uhia sika bi o esan say 2021 ense so bia de ade ewuram very good enti fa 1 million pe 100 Ghana cedi pe 100 Ghana cedis fabra na beji ayarasa na wo wie a ya sa pia ndura hodo ebebo akono ma ade a wo hu bi woni padua mu da ayarasa bia wachina hu bi da no naska de ma na nsa pe ubehu nsachara esu bi a wunhia bi da ni nyina yes 100 Ghana cedis odofo safa number ni sisi na frɛ na ju code na eda wachina yenhia e wa henema kokobin ho sei 0244 0244 120 120 269 269 0244 0244 120 120 269 269 eno ntine obi bia enchene yeso afi nkonwa so no yade bia wo ka ho bi tie ne abusua mesise ye mogya broso a wo ka ho esikyire yade wo ka ho your friends say intimu yade anenka semu yade sa meto ase twetweme machika say ya me ya mi jonku ya me ya ana me nanko mu twetwe nanko ko mu entine twetweme ana se miti ene pai me mani so na breme ni nyina wo ka ho bi say ulcer na how typhoid fever ena how ana se be fibroid ovarian cyst ena how yade bi ebo different yade bia empo awo ho asem na ayedin e de amawa bema ana oba ko akoma to ye momna naska ba clinic sanso na ebia ye maame no ye papa no mu a prostate ho sensem ha yen me da bia meka me se ene ye nuane a ye die ene ha wa ye fa so boy ambrabo e wo yen wiase ba bia wiase bedoi no obi bia wa hyasie afiri wo mfeduase ewuro mfeduanam bia no entnase behwehwe wo mu na hu sede wo prostate na ankasa wo status e wo prostate side na esitie na wonya hunu na abo ho ba no betumi ade aboa wo e wo asetenam esan se eno akoye yade kese ene etete mema wona wo mema ye nketua wo mema funfon o mema aye sebi mprediasa edomo mpota epagya mo a abokoboko no me se naska ba clinic ene wa yare sabia ene baby e wo soko da bia me ka me se papa bi ba yanso ye wo se na doctor media minim ye pa say me be masem ya akofam nyina me say yade o se na nya yade nana na ye physiological causes na de ba ye abusua fie mu nsam ne niam ba ko mienu miensa bi atete ne stress bi enipa na efam ena ama me masem kofam stress na tumi ya ka na dwumedie kase pa no ama be ma no me masem akofam enu nti nask die unya duru ho a ansa na ye betumi ahu se nipa we ne me masem wo fam no ye bedin ka check ahu se when the physiological aspect and I say neurological aspect enti yanhwe ne yemfa na specialist na onya ne ho adwuma emfa man eno ne ade a mema o mema sem wo fam
omusi en ho na be ma na be ma arrange okay enu nti ye soro fin konwa so safa number ni sisi na da wachina me se ne ewu hia eye 100 Ghana cedi to sika no 1 million na wacha ye nhia wa hene makokobin wholesale na beje ayarsa e ho okay 0244 120 269 0244 120 269 and I'm call for some form of your bridge phone okay 0240 71 33 64 Enti ena said you been to know and Dr. Bismarck ebaye na be been to abre dasene mo batene ka what the terms be go from e wa ha mo bia hu ye kan asana otumfo won sha Dr. Bismarck bibia e boko de nana nyame adom very good enu ape na pesa oka na pesa matiefo wu sende o baby atiefo ene wa tensempa e de free Dr. Prince enchai Nask Herbal Clinic for akache ena adehye ye call ye no hyane nso se wo betu anamo na wakọ wonchen obeboa o ama de hawo no afri ho adehye me activate me phone lines no papa yi enkomo a na yedie anyanyam bia opanyini ongoso antena fie ho anase ontu ade a wafamu yi ede ban ena wo wasua ewu mu a udi tu hofo numbers a wo be fresi so na yafa waba no abekire wadwe 0505 22 5578 and 0505 22 4944 ofresa number ya ye be fa na ye de waba so wadwe nkire a wo obeto ama ne yen ama yenso yaje ama etiefo hello within the say na akase free he hello ye fro say akase free he ipacho ajako ni ebonte so ajako ma mintie wu e be se me share ma dwene kakra kire wadwe aja KROBEA kwasi egbo eye o so obi sumo wa esumo so eya lentade sebe mu ne plant kra ro ka titi a obezi na afie be wi ase na wodi simu basa ta no e be fre boga no wako mama dina se obebo papa na akusi ewie e de papa ya akoduri wa no ama sa enhye nyina aba no so be ya akofa na nuafo mi no akofa na de anye antwe yi boga no so bi ba no so aja KROBEA madam se bye bye yanzu da se ewie ene wode a wode abesom ye hello within the say na akase free he yeah people just say me kase sha to su okay kape ma mintie yeah but okay fight boni aka sanje Bible kan ba boni be ku aboni for no correct yeah sure yeah pay ya in fact you also also kan a chance that you are and sing a minimum okay yanzu da se kape ene wode a wode abesom hello within the say na akase free he hello why would you so akase free he would you so okay onya ma emfa we wo hello within the say na akase free he na KROBEA ya asante Juguni my best friend my mintie wo Jugu ya KROBEA me kan mo mi no didi kan so that kind of to on fifi dabi on fifi ti fi on to I to be out there do problem o do o ko fi bi e yo to abi na mi o ma o on fifi don tu fifi o we ni ko se da mo ka ya je o se ti o top pot special wa ru ma o se petrol rooms you get out of who to be them who get out of them o do ko je to no ska e po su no so da ai this one as them say so no ba for them na send bo say over 1 million na man nti na kwa bo bi now it is I get that ko mo ko ji e se bo say e bi ko ja ka na ba na wo nye bo bi nya ko ji no na Ghana blaster ni oba nko na Ghana ba bi ade tutu di emu twe dodo mate medase ojugu o experiment ni mu too much hello within the say na akase free he you want to need it for Christian ka say free bo akwa mamintio you the part of the I am say we need any kwa zanka
we don't cry. The same with your baby. Story too good here. Can you easy cry? Ain't she? I was for your movie demand. On your home, baby man. Oh, on your movie man. It's hard, yeah. And the when you're on your own. Okay, yeah, Mate. Better say, anyone's who I drink that what they abba. My main we were. Hello, we did the same. I can say free. Hey, live, no, dear. Ujina so did the same. Okay, my main we were. Your friend said, I can say free. Me de Yawapia. Let us say, Mamintio Yawapia. Kata make an escape. We have to be at the be a bit now and support and look at no, not that the other for it. Let's support the medical school. That's a person that's okay. Mate, yada also say, and the Odiaba. Hello, we need the Sana Casa free. Yeah. Huh? Yeah, wa, your frost, I walk as a free. I do mamintio. I'm a conjano. Mamintio, I do. Me bajo, me one and more air now. One person back as our air or home. Me better make us a baby. Mamintio, where Casa. Me better, Naka, the American and come over the fees. Now, what a similar then so say, and this also there. Maybe I'm open my mirror and other motor, a baby am my hair. Then say about on between. I say, oh, but yo. Hello, Dada. Yeah, Mate, Unyaba, yeah. You're my friend, which yeah, the assembly about the before line, never mammo. Ain't he, Obefre, now, you do come away. Hello, your frost, and I can say free. Yeah, your friend, my agency, I shall make a free in Africa. Because the American say, okay, that's the time of a papa you see or 2 and years, or then what line. And then my conference was so every day about the neighbor of the years. And put no grass will see the man not to what him was. But no one of what him. It will mean mad like I can say, oh, you be a body now. Will you be a body now? Not Papa don't go to the field. Yakam and Canada. No one up and can be getting run on only over what other Papa don't find on Papa. Why, yeah. And no man to be the okay. Yeah, men far for be a bill out of 4. In boost her bar mester for Omota Yachi. A number 1 immune booster. Yas, win your binas a 1 no more. A wow, Emma, when you're ding. Enti wa, what a yaw, a woo nip a diamono. A dear saw and so bepe in boost a bar mester, now one nom. Se pressure and diabetes ever so se liver and kidney problem ubunza wo bre why mrempem imboost herbal mixture and ye dre beboa baby aton nro bia no kowram na bo aduro ni din ubenya biato fra yen was 0246 208496 Lamarck Prostate Center Dr. Lati owejoso oben fire service station no na wono na eto nsa afrew sese wenya prostate mu hawa baby asese otutu anamomba eye Lamarck Prostate Center se bia kokuramu prostate mu kokuram ena achewo ayew ana wo dwonso a wo bre uta dwonso obadwonso wie wote yaw asa dwonso ni bia kam waye mrekura mpam oba ensuo bi gu enye encouraging bra Lamarck Prostate Center na Dr. Lati muaw 0208 306236 any number ofra ya bejeso wapanyini wow ba okay omo ya say miansa wine pe anti ya di dwumadie ni isi na de esese ye yono ya beyo bibinie na ane asembe ba de before be kasa asembe ba de before number no 0244 211 772 0244 211 772 ofra wonne asembe ba de before no ebekasa endi opanyi sane odi abeda ye yenso yebehunu anamone a de yetu ofom no eni de yebetu aka de yetu ofom no ama asubdiaba wate memodua bio wate
dua na wabɔ no nso ano ɔhye ne nyinaa ne yɛbɛhwɛ na yɛhu kwan a ɛsɛ fata se yɛfa so ɛmfo obi hu asɛm nhyɛ tirim wate very good atiefo yɛde dwumadie no ɛsi meden de KROBEA nana yaw asante yɛsɔre ama dwabrem atoa so deɛ yɛbɛsi wɔ saa asɛm wei biara no yɛbɛsan update mu akyire yi yɛda mu ase mamummo ani tia ahenewa Suku ye ma ufodi mi kobi. Na sukoda boni